الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أبدأ كلامي اليوم باللغة العربية موجها أي منظمة موجودة في جزر القمر وأي سفارة في جزر القمر، خاصة سفارة الإمارات وسفارة المملكة العربية السعودية وأي سفارة من الدول العربية. أقول لكم جميعا أنكم على علم أن هناك مهزلة انتخابية للقاتل الدكتاتور السارق عثمان غزالي، وقد قرر تنظيم هذه المهزلة في يوم 14 من شهر يناير المقبل، وأنتم جميعا تعلمون أن هذا المجرم، هذا القاتل عثمان غزالي، حكم جزر القمر أكثر من 14 سنة، ولم نمتلك حتى الآن لا مياه أو النور للكهرباء أو التعليم أو في مجال الصحة. وأي شخص موجود في جزر القمر الآن يعرف ما يعاني الشعب القمري. ليس هذه المشكلة فقط، لكن قد قتل إخواننا، أنتم جميعا تعلمون، وأي منظمات في جزر القمر تعلم هذه تماما. قتل إخواننا وسرق أموالنا ونهب حقوقنا وشرد الشعب القمري. كل يوم تسمعون أن هناك قمريين، خاصة شباب، غرقوا في بحور لأنهم أرادوا أن يسافروا إلى الخارج لكي يعيشوا. وكلكم تعلمون أن أي مواطن يريد الحرية أو حقوقها مسجون أو مقتول أو هرب. فأنتم جميعا موجودين هناك ولكن لم تفعلوا شيئا. فنقول لكم أن هذا المجرم، هذا المنقلب، هذا القاتل عثمان غزالي قرر النظام، ولكي يسرق أيضا هذه المهزلات الانتخابية الرئاسية وللمحافظين أيضا. فنقول لكم ستسألون وستندمون لسكوتكم. اليوم سمعت أن هؤلاء الفجار، هؤلاء المجرمون، بعثوا وفد إلى المنظمة بنيد. لماذا؟ ليطلبوا أن يساعدوا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح، الدكتاتور عثمان غزالي. فأنا أخذكم شهداء لما يجري في جزر القمر وما يريد أن ينظم هذا الظالم القاتل عثمان غزالي. Je préfère traduire ce que je viens de vous dire, que toutes les ambassades qui se trouvent aux Comores, bien sûr, les ambassadeurs, les consulats et les ONG qui se trouvent dans notre pays, les Comores, vous êtes tous au courant et vous contribuez à ce que ce criminel, ce voleur, ce voyou, ce dictateur Azali Assoumani veut organiser des élections ou des mascarades électorales le 14 janvier. Vous savez qu'il est toujours président par la force, puisqu'il est bien conscient de tout ce qu'il a fait aux Comoriens. Il a tué, il a volé, il a trahi, il a vendu le pays.
Il a enfermé, donc, lui et son clan des mafieux, des bandits, veut que coûte, il reste au pouvoir. Sinon, ils savent ce qui les attend si ils sont éliminés. C'est la raison pour laquelle il ne fait personne confiance et il veut rester à vie pour passer le relais à son fils que nous venons de découvrir qu'il est un ignorant, un fils d'un dirigeant dont son père l'a envoyé aux États-Unis pour aller faire les études. Il rentre, il sait que notre pays souffre par manque de l'eau potable, on n'a pas accès de l'électricité. Nos enfants sont en grève puisque l'éducation est délaissée pour le domaine sanitaire, pour la santé. Aucun hôpital sérieux dans notre pays. Tout ce qui ressent ou ceux qui souffrent prend le vol immédiatement en se dirigeant soit à Tanzanie, soit au Sénégal, soit en France, soit en Égypte, soit à l'île Maurice. Mais notre pays est au chaos. Vous savez bien que la plupart de nos proches sont tués. D'autres sont enfermés. D'autres ont pris la fuite par des mains des asiles. Et la plupart de la jeunesse comorienne qui était promis par ce menteur, ce criminel, ce dictateur, il les avait promis comme slogan lors des mascarades électorales passées en disant que un jeune, un emploi. Maintenant, un jeune, une balle, un jeune, une canette de whisky pour détruire la conscience de la jeunesse comorienne. L'argent qui devrait construire notre pays, il les distribue simplement. Dernier meeting de ces mafieux qui était organisé à Mitudje, ils ont utilisé 125 millions. Ma ville, ma propre ville, Iconi, on a proposé à la jeunesse les notables et les mamans qui n'ont ni cœur ni âme, ni foi pour la religion. Ils ont reçu 10 millions. Ils ont reçu 10 millions. Heureusement, la jeunesse comorienne a commencé à comprendre. Donc, on vous prend témoin que vous allez souffrir de votre complot ou complicité, de votre soutien à ce putschiste. L'ambassadeur français auprès de Moroni avait sollicité que l'opposition participe à ces élections, en sachant très bien qu'aucune condition a été respectée par ce criminel dictateur Azali Assoumani. C'est lui qui nomme la Cour suprême, c'est lui qui nomme la CENI, c'est lui qui a l'armée, pour ne citer que cela. Ils ont déjà préparé, comme vous savez très bien, si vous avez fait un tour à la CENI, vous aurez dû savoir que jusqu'à maintenant, les caisses ne sont pas ouvertes. Comment vous faites confiance à un voyou pareil, à un criminel pareil, à un dictateur pareil, pour réorganiser aussi, encore une fois, puisque vous êtes complice de ce qui se passe. Aujourd'hui, on vient de nous dire que la PNUD qui se trouve à Maluzini, on vient de recevoir une délégation envoyée par le criminel Azali Assoumani pour aller essayer d'acheter des membres de la PNUD pour qu'il fasse que Azali passe en première tour, qu'il soit élu président. Ils sont allés là-bas pour proposer qu'est-ce qu'on doit vous payer pour que vous nous facilitez, puisqu'on a peur que si Azali va en deuxième tour, toute l'opposition va se réunir et c'est fini pour lui. Son fils, qui était censé de les remplacer, d'après eux, il s'exprimait avant-hier dans le meeting de son parti où son père
avec ses esclaves, bien évidemment, il a déclaré que les exemples de la pluie, c'est le nuage. Et mon père est un bon président puisque il nous a amenés là où on n'a jamais pensé qu'on sera amené. C'est quoi? On est devenu dans l'Union africaine. Il a pensé qu'on serait où? Dans le Golfe? Dans les États-Unis d'Amérique? Bête qu'il est. Il a ajouté que l'Emirates Airlines va retourner aux Comores. C'est mon père. L'Emirates était là. Il est au courant que les Comoriens souffrent pour pouvoir acheter un billet avec une simple compagnie comme Ethiopian Airlines, comme Kenya Airways, comme Air Madagascar. Mais il a eu le culot de dire que il y aura Emirates Airlines qui va retourner aux Comores. Il n'a pas arrêté, mais il a ajouté encore pour montrer comment il est ignorant, comment il est bête, comment il est idiot. Il dit que mon père a signé des accords avec les Émirats. Depuis quand ton père il est au pouvoir? Il a gouverné ce pays plus de 14 ans. On n'a vu que des massacres. On n'a vu que des souffrances. Et là, il ose, pour finir, que mon père a signé avec les Américains. Donc là, ça nous a montré vraiment que le pays est gouverné par des voyous, des délinquants, des ignorants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez rester là-bas, des ambassades comme vous. La PNUD va être achetée par ce petit putschiste dans notre pays. Donc, on signale encore une fois à monsieur l'ambassadeur de la République française auprès de Moroni que vous avez appelé l'opposition à participer à des élections. Or, vous savez très bien que ce ne sont pas des élections. Ce sont des mascarades. Avez-vous eu le courage d'aller demander comment ça va se dérouler? Êtes-vous au courant que ce putschiste, ce dictateur, ce criminel Azali Assoumani est toujours à la tête du pays au lieu de démissionner? Êtes-vous au courant que tous les responsables de ces mascarades électorales, c'est lui qui les a nommés? Et vous avez eu les culots de demander l'opposition de participer à ces élections? Honte à vous aussi d'être acheté par un petit criminel, dictateur, voyou, dont ses mains pour lieu de sang de nos frères, d'avoir appelé l'opposition. D'ailleurs, ce manque de respect, je l'ai déjà dit, le fait d'entrer dans des affaires internes d'un pays souverain. Tu imagines un ambassadeur de France ou des Comores auprès de Paris de demander l'opposition, de demander Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, de participer à des mascarades électorales en France? Vous aurez dû rester calme avec une situation pareille. Nous savons très bien que Azali ne fait aucun contrat avec un pays pour le bien de notre pays. Il le fait pour lui et pour ses bandits qui ont détruit, qui ont volé et qui savent très bien que notre pays va très mal, est en colère contre ces mafieux. Kwezi watukufu, Ahmad Namna Mazilunga era ici Wamalo Banda Azali Assoumani muda wahe wa hisa le 20e ya libere nchi ya hatu ya uitoa wa haruma
ezibutala bokodo zilio hawaswili Komoro usukwa lelo wala wanafiki bokoti msomeane aya yauka idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasul wallahu innahum lakadibun. Mwenyezi Mungu jokana inde nrume ya hangu mile na mrum wanu wabonda bokango ambao ngwakubaliyo na zinundabo wandu adunga banga bo demokrasi mu Komori wanafiki wanda wala wandu adunga makapuka ya mvinyo hino wandu adunga lebange ovura wandu adunga dawo nyamiziwa oremazo udunga banga bo demokrasi Komori iloda bala madzi la juhamu dilevi demokrasi ilonda hubibo matri demokrasi ilonda hubibo matri ya shonga wende wa mrenge mndu yambangu ujo ya liberensi yahe parce que enti yahe banu bainge bambaga mndu wando shakabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono iyo ndiyo nakaupara e makandida ne opposition kana banu azali woiti mndu wa uranti wa tranquili woiti mndu wa uranti wa tranquili hata yaje yadwa bagure sofoti enge ajozire saranzi gejuze woyi mndu rohitso alinubwiti usikwa lelo hapu wa wandu wendo punwidi wende wa hadisi ya namna wajombulia yende premier tour parce que ngujokana keze foti zirewa wandu denda deuxième tour o wandu walao watanu woto mbalilia abo basa isaheleza chassis silamba bana ule wa voti aka voti zozo organiser wazirewe namna lazimu yabo wandu wambango wenda warumeze foti dawana e kaza lenda amba hundu direct wajuda za wala lerifanye boko harange yabo uwo ulaba e ko wandu watoda zabasi ekanganyi na raliku memode mzirumi ya ufanya tiriko na makasketi na drapo na uzungulia shaka mjahanti bo mjwao ya kamru wa hapanga yarenge ngujorenga mahanteri yalima joana abo uwo ulaba abo yu sinema abo uwo unafiki ekanganyi na raliku meudokana emruwe namna kaja demisione wandu wanoende wanome hajwa izo ya renda yabo kaja nuni ya horoha kutke kutu ngujorenga mdazena mna ino abo mjirede sinema nganyina laliko memode mafanya tiriko kume na kasketi na drapo mduzungulia azala jam ndemme ni mabi hamsunzusani harengezi awando longo nzumba majino kartina maji ondo twanta ntoimba ino amiche shwakati wa hesia samjwao ya ukazinuvu zabure ni waru mabaga mudaru mavoti akenga azali hala waende za ya jopashi ya trawe shagubaki hapare oando hahiri mwambia ni ukana mwambia ukana bandozi rukuzo nziro tizilo nsinji harumwa ntende manda ya saa yaba eni mwambia owandu walo hunu waone saa ya ukana ngebidio ritoe bwana wibaka na ushindo hifadhi ya mbabi za interesa hatu gujotongeza rinje shiengoni na eke wa mto eke haba kibano e peuple inuge jwende hata ijue wa sezaha eke leza idoli sihi nana maorenga rjodu mizio eke rutola maore abola rinyode wa jodunga wabege uriroshe batumanga siya rumatabu ya bobasi Faransa kati ya mweyo sianzia izoro kuwandu wazijua wazi hadisi mwambilo azo chanyi mwaka maza mwambilo za kweli mwishi abonge yabo ni wandu mnungu ambaye kamja ziko tuo haja o wandu wajangwa wo iho mziju wandu lelo mwa na mruhamado yamba ngutu effectivement harengwa nezembwa za zali zende zimndengezi mtabisha hata wakanzo wandu leza enda pachele garu wala lewende za na bwamba ga demokrasi shahuwa ona wa wahara simambiani utu ambako moringa po mahakama utu ambako moringa po jeshi la hifadhi iloda bajilevi jijinga lito ujua eze mediangi zongo tuko filme maele na sardini na masaladi ulio ya ndo aeroporo pia ulio waone sezijiri shabu ketishen libro basi wanunga ujao lipaswe zitwa kabati ngwa ivaru manyikumbi na majali kwa na ufilmu watatao ne makoko hao watukoji jusano jiwamba ulio ya hoida ulio waone seruko hamada yu wede mtu ajideklaro wa mado ya uka rantilelo azalie manda huihisa abo mdu amadu obe akahuja mdu yamba sheni iwone sawa Komori ikabula zimu pia wakwa aeroport shakabati ya edashen libro basi alimana komiti la wa shukuri eshen libro de Komori uwele upande uwo botukufu abange babda wandu tangu atungo huja Komori shababi mkombozi edaula haki mtate mwenza irombi e front commun no wandu wadungu ambaye ikamja wandu tawo wajao
hauba nunga mtabi hao bo mamba nyiwa mezi ngoma to mabwa hiri halafu yapo ngamchuko wonakana efahari to ujada ona barufu wanongeda mina barufu rende hapo basi kapata tu amba ngena mti parce que tukana wandu aliduzwa wandu amba uzo rendo na mulide banga mchuko ube handoko za husu wa ikoni banu lelo wodo pande wo abenge yabwe mnafiki wandu tsangwa jao kujoda zalan e wakweli ngutu amba ndari juhere ndezi yoka ujerizi jiri ba wakweli wanda ora amba waje no tsawa waja mtsana takana dhahiri fari wala ijaba fuma abo basi kabati mtu ndapisa tena barufu ijaba fuma abo basi alimsa video ijaba fuma abo basi vanunga nyama vanunga wanaomba na inuki laba vanume hangu yoti wana au kama timzia kajafanya bunjilio huu ni timzia kaja roho aeroporo timzia haina ndogo ya kanza zifanya zali kaja zifanya bana inde mana lona rajiname emana ndo wa hajaba tuto mweda mawarenga hii changa nyo mtuko film wa tata hanyu ne makoko hanyu tungoji jusano juamba harumeze ngoma neze shuri no filmeze infine masaladi ya heze urdef emanu amtuko jamdori filme ya urdef taunu unde ila sheni amba inu sheni ya komori ida ilia wenti waishia even Muhammad aino aeroport shawe ndwa filme o maile na feleke na mbezi zitambishi wao wodo pande u amndongozo samunda ngenje njia romo wa ikoni neza dunga vanunga bo wandu wanipara banu wanibisha message bufa samra ola madam shaula chau ngabweze zaza ngabweze riva ngabo aupia ngwa hezao bwachala baseni ya eni utobu bunguso jirenda kai chanteuse ye chanteuse ato wandu wabweze kilo majana manane za maboto na maji ya makalalao ne maji ya mbedume haina mda jirende ukai chanteuse guhezo zaho wechili yao shasira ishili ya wandu wasomando Qur'ani raishili ya umukulutu miraishili ya na walizubi raishili ya sherini raishili ya waonti pia sema chida Rumi misile utuka uchawanje ndo ishili ya boti na majani mishada mimi halafu haina mtu jona azali yo wandu hifayo fuma wandu no funga wandu no to wandu muhazini no rihibi ya tsona majiri tsona mwenje ngukonti ya jari teze mimi na kemndu mtate na kemndu koko na kemwana mwari na kebibi harusi na kemndu mjomba na kemndu mbaba na kefundi na tikefundi amjo mjazibani alihaji wala fundi no bonera mnara mjia mufti wala fundi no bonera mnara mjia gejize mndu upuchembua eyino bwanto onde waheze kutwenda waheze shangwe jonje una mekana garsile meo ewa tumba ujiko ngwa vao sili pone makiloti ne mahirini ekati costume ya hangu ha na marige majiji mdo fanya mweda mwa pepe ya asali no fanyezo matao shamdo atiri teze da ula haki basi hisi au mimi fahari minga mibano hamada gazo na mutui no wana ma waula wa no wafiru wa no wafungwa wa no wabondesi wa no wafumo barini mimi de shani be habana wewe kongo unazali ku romondo da mankari sha endafanyeza hao sha utinjie mimi alafu atike mna haram aishia ele dabarira ndege dilongona mnaile wadado veza slim amino va costume ami uva slim mi uva mapati mi uva jao mi enda bad wade jifanyeze selfie ndano himano fanya chao no randos kwa madakazo ya ula nsiba na plaisir mfumbili idati mundo be mwana hangu shioni mfumbili badini bakidamina rusha hangu shami hoenda bala rendera do chemise haina usiku azali ya jao reka 5h du matin reka ngujolera kada miondo aeroport na mtsa au kawode yani ulili ya wode yani fungi mimi njato kanganyi na mu ngenje ndo mtani manani ewe mana mtoda wahezema jimbo wabamaze shughuli wafili hawa wabama wa olikweri yali wenda harumeze soirée ze podio muza hao hindi shamuri waji permete ujeno kawede 20 ara ngoje ndam ngwadingo silime mtu na mwami nabdalagwa mtu na mwami ndo bibasi mwami nabdalagwa kamonto mwami na ubeti hambia ukange na besoin kwa mwami ndo biwe weranzi ala fungo chika uchavani ya tia ngwena mna tuka hansa mtukado chibu banu ngabo wandu wanju haiza hamada we ele ezezazane ze group izo pia kwa tuweza hamada kamtone eshuli yali Taufiki da hubin ho Marseille oko haiza wenjira no eshili ya bas haina utobu haina ya bulonti ni mwe mbua gutejele kai chanteuse awa chanteuse Roma maji ya mbere maji ya kalalao rema kanguzi pia rema panda sipia aina mda jirani chantoe kaptina haja nao na wale wa hezo ndo uweza shamihimi ngami bandu bati uliliwa ngami bandu bati fungiwa ngami bandu ba ariza kwa tina maji kwa tina mwenje wana kwa tina msomo kwa tina hizo yapeke ngo idea zali maidi arjo some kuli ayol kafirun lakum dinukum waliya din
shauti chau kanti wanda tukaenda republiki wenda wamba chau mimi ndio anzishia namba udo cha manifestation parce que mine kahuji wala tusani huju kengwa zo wende wangare azali nda bangari banga sina ndo mijini hatu wangara azali yendiyo na hamba wangia bombika na utabari ngo abo wandu adungo cha ushidie majimbo no jisano jiwamba ikamu jipermete urenti beluna ki tupetia dina wao warifunga waridara ujodo ringi ya sisi udamba kane dauda hake twabo arwende za ujobire droit tu garjo mzabadi jangafa mtukadole la manamshe ashe amtukamba abari manamshe dobia mira ya zaya enda yatungo udwa ida yewe mduja ya tuhisi yakana banunga mtambie zo zajiri abange wanzu yatifubula na tununge droit he basi ngase droit hatu la kumdin wali yadini sisi gari wanilia wa ulawa wafungwa watola mhazini watoa maji watoa mwenje wasari to jojo anda rumwensi hatu wewe ngo jojo ina usikutoka kanza uende ya wenda mangarie shauti kenti ndamba kana ngwa vai Christian Muslim amjo vai costume ngamjo va fit mamjo va kanto amjo va chao ekenwa to wende wazie da waziwe shekanga wena kili minti le public aute habala na utabuha anuga bonro nji wasaidia wazali usikwali haji weya decidia saidia azali na msaidia afanye hivyo anzao sho siku ya subuhi ya jiperimete ya bango jarireme ala mtara ntomkala linchui linda balino valo linda la lambu de lim wakati mufti ya jambo kana wakomori ele talilo banu pia wesambi esambi pia fungwa katona kazi yanjesa leo samba fungwa hakaruma bunjilio mtuje ele bunjilio la mtuje ulio kutona kwa Firauna no ushababi wopia ndo manika mvinyo ya utsenke ngwa no onozungulia kabatata kutwa badogo wala sambi de ya uhaenda renge mvinyo ila mnikana mimiti sambi miti kililu mimiti wanro pia enge wakana muanga mina eziti jwa para no hukumu pia wallah shantira kana miti sambi kaba mtoto buliwa ya dhulumiwa cha uka ya jaka sonda boya ukaneze mbiziro mtijua no pia wisambi de janisu ya mtone kaba wula babo yo makiarespe wo funda Bubakar urudi tena jodo nambia kana ridunge azali ba Arabia Sauditi wamba kwa jori saidia garjoka na pareza hawani garjoka na mtone kaba wula ba ya wana ina mwema zimbaba hanyo sijana wa baba tunajomba hatu nasi ya rele balaba bari roha rede rasome bainga kabondwa lo manga kabondwa mbwa wasomo warende hamalaba amade mwana wa azali ya subuti ya jiade amba kana kama zoto ko njitse na bwakomoro mwanzo maji mwanzo mweje mwanzo msomo mwanzo unono shawo ulaba wa da no wenyie adali zeti mabiani okana kawati mdia kana akili asome ajado amba kama zo inji ngasa no mwini african e bana boda bala matuko amba ngasi arumo Etats-Unis onga si arumo golf onga si maziatique ala fule lori jari kaube hamala da super fikiru kanga jobe utaka wo ulaba baba yangu asinye kontra ngoje sisi kontra baba hoya sisi hizo kontra za kana wajo mbirili eke hanjilo zidani yapo dawe na ese tobia mazire da yapo asinye mikataba da na France ranti yalo president mikataba inu yom do isinyeje esa sinye wa hido ko siku wa sinye 150 millions ho ulaba wa hanyu no ulevi wa hanyu nezo tobia mbi ese 150 millions wanwa bala ndo wajo zirengo wajo kapata samba ndio afanyishi 150 millions ifanya rwenda o mauze maor halafu maka uprepare umboshu waje wangamizwa na nyasi wa komori walo maor kama terida serende ritola rende rasome hatabu na mashaka halafu je watu aina habari zote na mege tezo share wodo pande na kanzani jibu yao kamjibu watoto wa ikoni wata mafoto waone sawa ya uka ikoni sawa nu ezengo zangu kizo njema kanga manzo mtende malaba nyi wandu msaidia wa azalibo wa ikoni isosa hanyu nyinyi abanga mrongo ramdrum aina mndu yaona amada gazu ya ulawa mu ikoni haina mndu yaona uka ikoni rijari twa gazi ela rifua ulawa wange irewe watoto wa ikoni ngwa ozirewe ya utuambago dia saidi ya azali hauliliwa kamjadisa kartina maji kamjadisa kartina mwenje kamjadisa kartina barugo rulo niyo kamjadisa alafu juzi ezevutizi ngizo zambaga sifanyi wao ezevutiza ndabo hizo mjamdendo wa machui wa ikoni msaidi wa azali mjamdendo wa malaba hakwanda anyisha tunda mimi haruma maha mfukare ya bili azali yalo niyo wabaki usiku utimane kampani ubula ngamjo muyero wa mabilitezeri yabo mdo abanga mtino pare alfu mabe ikoni pia o wabaki do alo Faransa watoze commentaire ngena mimi shobo malaba madi wa Faransa mwabao ngapo pare ilo omitieli haina mdo ikoni pare ilo omitieli uhea andu abado babandia uhea ula mashirahi
e pare hiyo ya kara isi yabo wahe e Amical Dikoni Muhammad Said Hassani upara Maulana e majilisi yao wo mshami wo ravuna wo sufaisa wo tufu waodo wazee wa hangu pia waikoni e mashababi abomide wa mando na rumishiha na tongeze majilisi yao yafanye d'ailleurs mide na kauta hesa damina zikongo balida Smaila na wo Maulana ne mwana msho hangu Suraya ngeno wataza hangu bien évidemment le bialeza na bisucha inwana nya wadunga yao e mapesa raunda yabo harumi majilisi yao renderi fanya pare na pare yoyo kedo fanyiwa ni grupu ya diaspora vomitieli uhe ya mashirahi abo pare secondary nganyina meringa nyina wizara hez infrastructure omdamba ni kabendi namba Cornish ntufungo wa masali na rogozindo ati Cornish omwenje uwo kodo chidwa ni wandu wa diaspora rikaube ya mapesa bwende wakazi wa pano soleri elashte ni ujone digia ikoni hule okaribu no barili lijua banu ribala ziyo e mwanama Maulana ni para atamide na bale legara ka déplacer zino hizo rizibali yeziyo na bibliothèque na hizo zantipi ya rimweriani boy ikoni wacha peni la maja yulodi la hun wanawashe wa Marseille wataza hatu watukufu wabe ha 70,000 euro baje watu amaji yawe zirengwa ni watu uwondo bemna haramu ulo ikoni kutoka subuti ya jambe diaspora na mtoka yondo to azibui enyi zo mari bedila hindi ni wandu mloko mori mloda ni nazali na mjema bezo mari bedili ekati uleze mari za hemisihiri ekati wenda more mabesta mama ne mafavalu yao na msesa adabu zanyu kama mrongo wao ni wanu mabaga mnuwaza liko ni na msesa adabu zanyu bamkabo mtwagazira ni rozaza hanyu ro baba hanyu kabati hadisa mkaya abo mdzihi hamadagazo aro masashenda za masihu kabati yambati jao mkaya abo ila arifu halati wa haula wa hende havurizo Arabi Saudite hangamila iho engeti la mina mwabazi fila jara kaujari faringe hata na mabaya ni tete wanu hata wala wa muwe ya feiho tibeze tole denonse sendongo tukambakana na mtuka yomdo ambe baba sisi hunura mbazali emjodunga ndo kasida yako wodi alingana nani emjodunga ndo ke wodi tira alingana nani umvazone police municipal ya Malaba yulo ya wa mroto dwango wo Maulana wo Mamadou Said Hassani hunu Paris ezenjomane zamba omjwa ikoni wo utambali ya mutila na zibani kijinga mjima na kina haramu kishenzi kikafiri yabo hata basi zuki wangu mbaba ikibali ikaya wede ya karaisi mchu wa halifa sedumari sidi halifa daeno wanyanya onti pieze tumaniko pakopa eze so kuchubana wao pia wakautanganya hatano ili lifanye suluhu ya ikoni shesu elezala ndana si hapo mguae alifanya suluhu si deradi se suluhu hunu si orulu hunu alifanya pare richa mwenje ikoni ribeha magari ya majai ribeha mapesa mje mtemaji yabo mgo shoko jari timbuli hamna zali shonga mdado amba kana sisi rindu wazali mje dunga hindi mjoduka hindi na angamtoka ngamomba udi mwa ulo wasa ya mjombe garanzo mahakama na baraka mazobo de mwame okay nsuone mbulo ikoni yapo aboti fanyisa suluhu bitijimane kishenzi amtuka wa mando wa bila wa rarwa mando wakaufanye suluhu ya ikoni wakati wa jima na kishenzi en 2012 na mwalimu semzo wangu shandaru zuki wangu wasanadu ajaye no wandu wakaufanyise suluhu kamtuka wa mando wa bibi arumo wandu wakaufanya hata ikoni rantana mziwo no mzishi atana Joja Faransa wakaufanywa majilisi mimi de nata hesali ila yakaufanyiliwa usufimi Mohamed bwana juzi damina Maulida Smaila mbaba miziani wala udungo urompira juzi akautema bibala dazuki wangu Maulana wede aka presida wahe Amical Dikoni untini mwa ujumbe wa mzee wangu mshami mzee ravuna mzee wazee wangu alawi wasedi na wao pia ifanye majilisi mapesa urutojari ka utapari bomitiele wabandia uhe wabewa mapesa ritia mwenje aronidini ya Cornish pano soleri pele na chepe na waudu wakozifanya mtambwani eni mwikoni nguwa juu wabewa mapesa 70,000 euro e Jabal Paris
yatendelwa ni Umaru Saadi na Suifuna Muhammadi Sulajae Galile no wanyanya wa upia naona shatu wao wajuha yabo wende wasimarsei wende waringe mapesa ya watanga wakaube waende ya tramaji ngiyo abali lunga batuka utamdu wana jambi ukana na mtuka hiyo mdoka nezo commentaire eni mlo yabo nyinyi kwa mtuka ulifete hibasi tani juzi mengoni mwa wasi sele zahala wa ikoni mtu amine ekenga nyikume msaidia wazalia shendao ngwa harumu ya fera Nazraila ngwa harumu ya fera Nazraila shema na matufungwa ili mje mwende mabali wa ikoni wabeka mdo mavote alafu baje mdo anajado amba si wa ikoni gasi azali ekamtona kama mdo wa mama laba hizo na kanzani zambi mwanamsho wangu Bishara mwanamsho wangu Ali haina utoka hanza yaonese fikra kijabani tuonesa ukazi ko hasikomori usiku wa leo hende hazingaro ezembwazaza alizenezi mrenge na nazila na sinema wadungu amba waje ikabideze media pia zikehula kabati ya haenda shawi chaîne libre de Komori basi a Even Muhammad yo shango yongwa tuko filmu wa zata hao baba hao na ufilme masalati ya halwa na mfi na tamati hama hizo ngabondona haja nanzo yao ni tamati na mafeleke warengwa ni mashuhuri timwambia bikazi nti media linuboti halafu zina mbazinu wa baika kamja owandu ajata wangu watu hujano kamtina mazimfanya wala wazaze watunda wanda wakauzina bala basi shanyi mdoko mori banuka rijwa yakanga manzao owandu wamweze kweli wajia wa ulwa wafe wakati yonga mjodo bali ya wababa hanyu no watata hanyu ne makoko hanyu mwendamo meyo hazali kabati mdia paroka terrain yado amba ntotele binga urili we ulo reserve ranzo kati yonjo duba e ulo terrain nguro ekekatura na centroma au yambe changement kama ntoni hobo duba tikozo ntushinda ngamjisi na vertige ngami blessé na mwe kaka mtu ana shamtameka mwanao bwana mdada gena mjege na mje limbeshane zemali kabati mdulo komori ujamba katudo karibe hamadi komori aminja beshe eke kujabeshe wa yabeshe mraj kabati mdu ambage komori nge kosia ujamba kari jabe hamadi komori za wana bwana abage wadungu amba amani panu ndo wazo chate msachacha nyimbo za shonga ngamjwa ya ukana watu msachacha wadu alone mizinga wadu wafungo wadu wafiro wadu ni kwa mvinyo wadu ni kwa sila hawande watemu juzi emafahavalu ya CRC ya juhu hapo masihu yende mbajini yende akawona wandu nyuma za ya mvumbari ili haina mndu boko ngwa aminio ya uka mahalani hunu CRC kwa na uhundra waje watebali bala wajimenyele ya hiyo watu kawa hundu lelo usiku banu emafahavalu ya CRC waju hawendo punidi wende wa negosie waangalie namna ele kafiri linu lijo urenga premier tour parce que ngwa joka kale nenda deuxième tour yabo ngabajo saza hao kwa wala pia ngwa joka pati uo msiba mziro tiwenese za samda ya ukana ngabona washe wenji abasa haina mndu ya pasulonti ni mwembua ngutwamba yo johweza ngutwamba ngoda towe na dhiri gutsojilenda atara musaba kara indini haina mndu ajirele uka ye chanteur yabo ezezaza ezeri idwa miti wachi yala tsani wajuwe pia ngwa heza ukabati mndu na pano mvumbu wabana shawe samda ngoju emrukova daima haku costume bala wondami wondo alo vaza slim waje wado ambacho ekawondo hazali ngwanzo mwedenda shauti renti yazali uo ufungo ufanyo zozo tipia alafu ndio ndamba wondo ngofanya selfie miti mengoni memachu ya mada nyimugenda mofanyaja mujimweji filme kila bena mnayo mimi ngami banu damina maisila mu Komori rowana sho hangu ro wababa hangu ro wajomba hangu walona irumbi walona ubinadamu wajua we namna tike develop wenga ufaransa utoka kabati mwenje shango saidiera isi yatongeza o emeji hanyu itona mwenje nga we faransa ngooneze seni ngooneze turbini ngoone maji ngoono mwenje shatu juru ngo saidio crimineli voyou nga we faransa utoka ngabo na moto do na eli ya ulowa uonele zahama jila sabonsi jubanu shango saidio kafiri lenda la wa aimani la wa fahadi la wa abuke we samna haina mkomori ulo banu uone ziri hunda utusubuti ya zamba ekari duzulu sira ulo warafungi waradara ulo rambwa karano ujando masiwani ekengu anzo uheze uhunde mapesa enda heza harumuze nyikumbi enda haruma eze twarabu enda haruma ze soirée enda haruma ze podium shasia da baho basi isi ngari wanaona azalina belu na usufajadi na wao ekango nukangwa rumaundo ekanga ufaransa kutsuona mwenje enamna uliyo kutuona maje namna uliyo ekawode hula kutuona para abasana ka ufilme na kaudunga direct yahe mafoto ya Komori basi bona ona epare wiyo do aeroport epare namna iliyo ranzi c'est catastrophique shwa Komori to watama hala kwa msajaja na batani basi
pare ngono pade cheu pade tsidu na justo tipi e ba nika mono haike msikomori e ba nuoko no haike msikomori abange bo samna nti bana hanza ndo huvumbua bonga we duniani ranti hali japaru kana haja nawe shamimi ngami bandu bati ulilo wa mdudu hamada gazo ti ulilo wa mdudu mutwi o wana wakomori wanu wana maisilamu wazazatu kwa tina maji wazazatu kwa tina mwenje ulo mwade ngotole dafi yezenti hizo na usibu fumunji wewe mangauli yo uonao pare namna iko kaya uonao mahakama namna iko kaya uonao lapita le namna iko kaya uonao mwenje namna iko kaya uonao Ethiopia utaua wende wasaidi yazali ndamsaidi sheke unji yangu anzo unje daula haki kanga rubu ndaro jifilme na usilime na ufanya chao banunga saru mejihad yabozi jo huhunda odo ajitsashi rekawe mndu koko rekawe mnaijana rekawe mndu mduhazi rekawe bibi harusi rekawe chantezi rekawe jau abodo ajitumi fanya jazaza au fanya jemba ba muzi wan ukama kuturiona udo saidi ya azali jo msaidia endaregele jimbo la taifa ulitonto ulirende dra haudi audu uipare droula haudrila hauta haina utukanze da dirende ulitonto shami minga miwanu hazali habelu hausufa jihadi no wandu warangamizensi hatu angaliba bizanduko za hao la kumdini kumwali ya dini na mwende mabudu ele jila mbutu hilo ele sakalavu la merina la mtandu iwa hanyu basi singa sibanu ramba dasi haundaye amonge yabo nekaizo na hamba zi huwaswili urirenti udunge babiza miziki za hao ubame uo utoka ubama unikori yali bezi sali mali ya miringo yabo pia ze Suleiman mzechikina wao pia miti na haja nao ntina haja nao mimi ngami banu azalina lawe usufa jadari uwa wanuari hibi yanga mianunga mdaimba zango za hangu ngono omeki ngwa wenji kamtofumbua wa muhimu basi aboge wodo pande na kanza ni wonese aboti be heri sala ya ho ikoni wabango ndo saidi azali bajana tono publication si wa ikoni 99% ngasi azali o abakina okefara ntwado toaze commentaire oh yeah askini kamtuone namna muone hao na ibo wa ikoni kamtuone namna muone hao na ibo wa ikoni wambeni ko ya hafa nonga mmonao kaja subuti ya romduil kaja subuti ya wateza si riula warifungwa kamtina pare kamtina maji kamtina mwenje kamtina rogoju zendare ngemba za mobilité zeriza ola izo ya mteni sinoziti na kafu yabo ba reze votisi ja wanyumde hejo alevi abo gasi azali pia tunga bandrabo kanga nyazali abo ana hanyugwa o ihopia kapatulo na mana hai mtsoredo amamba inditsona mana basi ebana kamtsona haya hurumani fatihu ebana kamdashezo fatihu ya Zambajana kamtuona haya hoka kweli nganyo dingone misomo ya hanyu boa ikoni mwede makudi ngoni mafatihu kamtuona haya boa ikoni mwede make partinzi madanyi na mdo amadoi ça vous dit rien boa ikoni mwede make partinzi madanyi na mdo amadoi nganga mbona wa saidia wazadi kamtuona haya matwina na mafavalu na makriminali na walevi subuti kweli mdo amba ukana 29% gasi azadi ebenga mtu isoma bao na hapo wakautwa pare sidera iti wakaanza batwa maji sidera behema pesa wakaanza batwa maji sidera behema pesa wakauza beni la maji sidera behema pesa alafu msubuti mjoba mdo amba kana sonti pia gasi azadi elelo wadwanda poko inika lazimike ezongo za journalista lelo mguae saimi ziko tu esahawashili aja esahali saze demonstration zahe kosoni mwono hahe mtsorongo mjua ikoni mu sinkidi mu tafanye mu reda mamba ilitsona man alafu msubuti kwa ndika murao kamona wezemfi wandu andungo jabo jawo ngeze zemfi za komo balumda Ezemeli zonge tujirao harumwe ojawara na seze mfizo abasakabati ya tamna ikada tamna kukuba harumwe tia hatu hauka espace maritime ya Komori azala ihuzu ngamutisha ruko madaidu mbaki harumwa ulaba na utufu muona we shawinga mtuka unjili ni wanu nyi wandu mko partage video yahe mwenza shunga we
président ko arrivé hamala ko kada param ni kadu parwasi na de Union africaine kasna président ya rejiza ya emirate la in wansi juwan kasna président ya mikataba ito mishashina dawla imarat na faransa kasna président ya sinya mikataba to mishashitena na marekani mkomor gwanzo hii maendeleo yao ya kamtona haya bo komor kamtona haya bo ikoni wada mwene baduke mdo amadoli ukanga sarmweni wa afrika nuko topa na wajoka afrika ilo de lebera lilona mali lilona kherinji litadona nwanza shongana machina malaba na makorompi ebana kaufikiri afrika komoriga tukoka upande dawo ekatida afrika ebana katujua localisation ya Comores. C'est 4 petites îles situées au sud-est de l'Afrique entre Madagascar et Mozambique dans l'océan Indien. Et l'océan Indien également Afrique hunu hapani aussi. Gawe ila mujuza ukaharibe haruma Union africaine. Et Maurice kwa maranas. Et Tanzanie watu ruma. Hizo fikira ndazi vizila mndugu ngwambo halafu ngwambo wandu walona nkili wadunga mndu amandola. Kamtuna kananga mtu kwa mtu upando shobo ikoni. Eman kamtuna kana wanu msomo rahana azali. Ni ujisa rahana azali. Ni uvando rahana azali. Ikabidi mkana nkili rahana azali. Ile pundu lende langu hantu jua Pemba nto jua langu wa Bujumbura nto jua langu wa Daubi isajabu jeli mtafanya nyiba asili mdede ni sede nyondu masoma mazaloni watukufu na hizo tipi kama imagine eze marehemu Sulaja eze Masudi eze Hamada Ali eze wao tipi eze sura Islam eze Hamada bwana wende wa dororo ki fafado namna hiyo alafu ndugu jipermete bari wende wa hanti wende mradi kwa rali kume wani kwa makapuka mvinyo wana wadwa mbakana pia ngasi azali dobulu azali na maneleza wakaubiyika wadwa usuno wadeli wa Madagazo wadwa watende wa ruhoro oye wadu pale na Tanzania mbieni wa ema journalist wa Komori waona fera ya kila basai inu walo niyo ya uka wasi yabo wale warenge foto la nuhu sita inu tojwa inu ila dabi kampartaja ezenogoza he bwana we ararenge mzali mkomori kamwambioni nyi wantu rema fundi rema journalist wa Komori wanu mtume sallallahu alaihi wasallam hadukazwa ndra mtume sallallahu alaihi wasallam hakaukazwa ndabo zinji shema swahaba no wandu wakayabo watufanya makoja zishi ensi yatunga wasija hamaji ngabo mwanamsho hatu yareleha haushetwani hampashia ende hadungu mtu mwenza shonga yabondu wenza akili wandu mobeladwa ukamguna hurejeze iman ngabo wanashe watu ele beala nakimu no wanyanya wanu silamu wa hatunu wamba man wajadahu ya'malu 'amala qaum lut ujoka apparition ngufanywe ezi enfera za qaum lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul wandu reme uremo ne urema wandu fanya wandu rema ufanyiwa ne ufanyo watoto wanu ibidiwa nasuhilo hata ekewa haraya wajangu wanzuwa ritore wanu ibidiwa rendwa zirewe wa ulawa wafi wandu walone eze tobi ya nziro zinu wadileni wao watore yao shani wandu mpropaje obana baringa manzo mbabiza sheni zanyu wandu wano mangalia mubeshe yana abonyide mumatao maana akawa nondu wekayo bidiwa tata ya akawa jokano parso ibidiwa ulawa wafe hoka mndugu no tele gauni la mzaza hende yarenge ya mndu mmengo ndo yarenge gauni la mzaza ole hema namsha ya do vaya ya temindine kaji wanatwabia mbi nende ya fenfio mbi haura mbimguna uhaulie shauri ngamdo propage ngamndongozi wao ni bibi ndobi ngamndongozi wao chao mwana msho hatu Mwenyezi Mungu atomrejeze roho enda yaono owandu ume walo dunia ni pia enda dunga woi yabo uwoyo wombelwa dunwa nguya mrejeze roho Okauo wikachafe mato ya fomuo emndu ya dunga woi yabona rombe Mwenyezi Mungu ka Allahumma hidina fiman hadaita uroko wecha wako waafina fiman afaita sha wanduka dore ngabanu basi mduke na rogongu partage ne majimbo valaye chimeji van haina mduka abaka bati ya tushindo fanya video
ekatinde nusi tatiba ungasina rukoza muhimu zara mfilisha rano kandwa jwa renge botsi la kila bena mnaino vallahi na shimetiwa nuna chau ekamoto mwana mmea bidiende yado le renge doma na ya mwanamshe ya mlise ya mnose gujuhoyende yado nyamiziwa odingoni hula horo hasho shaulu ukodo njamba hindu odingoni hula محل خروج النجاسة والهواء hale wanroka watiti mdutula mnada lao ekangena ndrere mano katwanza yale au mtu mnamna histoire odingoni shodungoni ula timala hoendelewa abonge namkera diwa komori mtijenga nyina babiza media nga manzondo ado mangaliani endaka lepinde nikadha do binga bongo zino hari ya declare hari ngusuku itongeze wa komori pia abasa haina wanzo yende ifaransa ngutsamba banensi yangu nga manzo nula wa bahari tita wani kege enti yangu nga mtoka ufungwa bahari tita wani ke nike lesbian nikecha inutinti ya liberte wangamizi wana ulaba ina mnayu abonge gambe horisa labano nambe metra l'arif na ziko na SMS na nyondu mdaru maze grupu bana wallahi mgungu mmononi nganyaro maze grupu za WhatsApp neze grupu za messengeri hizo ngamtsungu hamba mafiti yao makatirilo na yanu ikaula zimu entimliyo yinu ikemjuha mwende mmono mrulo na mali hamnikani ikaubidi ikemjuha mmono haina tia sharia ikaubidi mtanganye shanganyi Facebook yabo aunganyi WhatsApp yabo ngamtungo urongo wa majaya na sinema elarifu metra l'arif mino kwanza mino uste shabanka saroma jihad karna ujwa ulela mafiti karadhi ujangaje bwana hau ujangaje ufanya ziara sheka wende utowa mwana ya fungo reka hibi reka kajahiba utije banu doritini ya mafoto babanu sisi eka wende wa libere usumanu sonko utidoritini ya mafoto bosisi kasina problemu ya hatu katina problemu ya Senegal wangu waneza hao babanu wakati wandu wafikiru kana banu uriroshe na banu uroshero hao ngodo ufanya hazo munda mapesa metra larifu ti urongoza toujours ngutejwa utona mafoto ya ja haujuhe ufanye ja ziko ujuhe usihe dawe na zile embajini tirongwane lechu ilila la nujulila babanu wewe kuti ya madami wanu abaga wana parti hate parti ya hokatina kausoma wallahi hiyo ndio na abaga mjojie kenga mjwaru masiasa tidwa mjoja nwe parti richa zaba reina mala waenda wenda wafungwa mdu tungore mafoto sisa kama balango sovona wa Komoro osovona wa Komoro wakauni ndo anu do to wazali ola baola do tongo wandu henda walango wato uliwa mapesa gebano ina avoka ulo Komoro ujo fungwa mdu ujo libere mdu ya tsorenga mafoto ya tie yambe mido wanzo wa Komoro bantira ngo bantu abo mavoka wenje elzemetra ashura ezemi hidori na wapi ai banu lelo ganzo ikede bwana jami hidoro siku ya fungwa swabaho we aja libere mdu wa bwana ritierwan shikamade ufungua mru uno namna problem au yasisa za hiyo ebane mafuta ngo tinori rende boyela bantu abandu yabo jo traite mwade habo no bahina ja telefote we mide na mzira tifungua ndu waili ti nikawandu kata chao ti twaliza wandu wararo abango chotara wa Komoro boyo metra larif wallah abango makeresbo wa Komoro chakuna ndo mbi hambi wewe unaanza honest mino uanza mino uste shayo kenaka uzianike kana bisa kweli Ousmane Sonko ou rengo wa mfungu. Qu'est-ce qu'on a rien à faire avec Ousmane Sonko au Sénégal? On a des soucis. Ouais politique. Ouais politicien comme moi. Va libérer ton pays. J'ai qu'à vous rengo ba hano de ufanya mission. Ebane ma photo no ndio kananga mihunu kama boja yende. Mramada wa bauso sharia ya kaubili ezenti wazenda pia. Haina panu joro ni sekretasi ya ukana humshitaka ola he humshitaka rumulika humshitaka ina bahana
shadu ana direct ukana tijaba ngabo mdutso andra fungwa timfungua ngabo mdutso ito baadaye ina usiku ngojoro fungwa abonga uhama do wazungu wakati wa corona aweke wafiwa abo wahema fulera nezela buji nezejanaza waudo wa beneficio waudo ndo mapesa yabo ele zahazali alisisa waudo ndo faida akwa ndo washawa upia wenda uparisiwa hivyo waudo ndo wafungwa waliwaneze famisa hao haina yare telo yacha wa ngoparwa aeroporo ndo mfungu abakuturifanya hazi sisi yo hazi yaho ndo mapesa garenga dujala mapesa ndo wapazalisha hitwa warumenti ratuja ruhimili halafu mdazi hata usiku tujo organize rogo ni mndia ya costume ya jakenti ya mandirishi yake amabala ede literina badaye kama tulo na janenti zilege yabo uwo mndu ya rumenti no marugo boko haina mndia tumwana unike milioni 10 yabo bama mina mission Anthony fanyika mjohurante ya Roma 200 banu enda ya mpasha hitwa wando ya jowa beha bembe ujotengela wani mitso mtambaza badizile eda warengenti ya ho iru wando wa johuru wa ubadi yebo zile bachini tso da rengwa ne de criminel la belu basi bo metra la rifu we mwana wasoma we mwana mstaarabu we mwana ulo wa majori mwema wa mamba pende nguro kipu boko gaba faransa ngo kwa na jana ya Rwanda. Les belles voitures roulent à Paris. Ma politique wa Komori wema wao ngwa fanya siasa namna lazimu wengine mrensi babanu mchoja mdogo wa Komori mmarede mala babanu ba elera loni zo zuni comme lazima namriambe emba hindu ya injili ya ito no ili azalia ndeza izo ndizo raka mlinda ninizo alafunga mwambio o ambako nda rumaze voter ma candidat yauka mambanga mwadwa rumavoti mtsede mfukila ba muulo wa mfuja taki namzi haina mdatu jaja amzingarani au mnukono mihono au mdonika na mihono jao mjoda mwana kwenda mwangamie mfea azali uohari hitwa wahibi wakati na biyatuzi na dayabo mono juzi makapuka ya mvinyo yakauyanyisa haina mwenzakili harambo kwa mwanae wakati na fikira za usovensi hatu yabolelo batijamdo bantu hajamba ukana anarimbuli ba ngorganize voti ilole abe utwamba azali ngorganize voti ya jiani ka ujohunda tena ilo daba oyimdu ya muulilia ni ya mfungia ni ya mhibia ni ya tuna ndogombia tumde daniso abo ntutu amdo ngabona namni daru mavoti ya joka kana ka uro voti ya numa fiti na witi na ulaba do anzo fanshi bana amkira dimzia rumeze grupu za hani za WhatsApp na Messenger nezendinizo mwamerugo za mradi banga sina mahamisa no banu we franco mengo na grupu za hao banu ngari njia rumwe bunjiliyo njia rumwe bunjiliyo banyikanye na fedorut nikanye na rythme nikanye na cadence nikanye na timing ya ukadisi tel date ngebidio organize ba yukat ngebidio rikena mapesa ka ngebidio rifanye chao shadu tukanti abo mdoro ngo wala fo makokono mandera unjiliye rambega rifanyo manifestation eni mbraja fa kuwe mikro ngwanjo ni kwa rongo mwedesana bukailiba hanani tibure ezile mana so disi da ila refuma mabira majwa mweda fumbuni mweda makombo wenti ya hanyu hindi na mchomwe magare Dr. Salim ya manyanyanyi mfumbuni na mchomwe magare manyanyanyi bo nsfanye jaikoni rajara sankidi wara ulilwara hafara jamii sami ulira ulilwa mutwiri tona marongo na skutoro jaro ramba sinema kwa galawa alafu ele chui la zali tali la nyoti pia malishia ende ambe kamjomnika ni gouverneur hayoko elike sami ulwa watu ngatu kana ma gouverneur bahari ewa walisa wo ilode dabali dali so jota izo lamba ukari yabo nkomori kama 2010 kamchwele kana bo yotinsi tokaenda bana mkomori ngwanzo ndi tena boda bala maji utoka ngwanzo maji ngwanzo mwenje ngwanzo msomo ngwanzo unono ngwanzo mahakama izo ndizo ngo mkomori ya zanzao na mtambazimba za parti za hanyu pia ni mdia jambe ngami wa miche ndatoka na parti nikena madera nikena maparti zanga sina madi mtoto lo abonti juu hamamba yitona man wandu wararwambo kweli basi wajua sisi hata bondo jiri tongo bakide malaba wadoda ufakoze media wamba ukana ino wanzu ya jamenye amani banu sisi inunti ya demokrasi utomenya mana haeka fungwa janele kafiri la zali ilongela mbao ya uka babondo baka bajuti hadamu sholeke iti ya singa sina mahakama karina utea hao na wewe waengu juwe ya ukana ide wa uwa wandu yele uwa wandu gamumlaho ni banu ya ukana ekaba nuna mfumo miidi wana hanyu
owediwana hanyu omeki Cameroon ekakwaja decide ban wajuha wenda emunye dhahabu ya henda ya yiliva ban ngarjo soma hitima aina mndu ya renge dhahabu yinu na haina mndu ya jua ukana wahibi katwanza towe haki na haina mndu ambete na mwambio wediwana hanyu wenda wasoma waja wahibe dhahabu ya wandu no walo ya watwanze dhahabu ya wandu ilipa watawezi zingiri uka omeki wahibi dhahabu wabangu wajo ilipa kasina mezi fukare wa yabo watungo zungulia na zizingiri ngabo wandu yabo wedi watarumlao nele bwizila daita haina utohiba ilobwiti haina renga bandu itoye haya ilobwiti na kemrume na kemrumshe hata ngabandu bazaze wedi ngabandu majomba wedi ngabo wababa wedi janati karu madalao wallahi ngabo mbaba do hiba maliza msihiri basibo yakahufa ele Kongo yakanilo ya hatola ka uveho le juu no ili watu tirambu watu kajuma ula maliza msihiri temede mafume aimani mheti kana bakabati ziko morekati aimani bari arenge jao mabega mdo mafanya mahakama balanga mdo mangale mahali dhahabu basili engenga mina amri ni wandu waboze group za Facebook kuna WhatsApp na Messenger wabwa itijo zibaya parce que izo ketina maana wewe unafiki na mlato wakati tijwa zile ngo baki aruma WhatsApp ya bodo titaba tabo zile utorenga mvio eba nunga wana mru ulo dunia ni bana umfaransa bano watu mndongo za tocho ushili ekengwa mokweli alafu abango ndo mavote ezini votira zibo bozile uzendao ezini votira zibi washiri wetoka we mru ya jahunu jana shale mru wako engwe mwana damu yume utoka ume ama ndini bana nzoma ulo botijubano utoka usisimizi ulo ulo botijubano eba nkuturumia ustarabu kuturumia zi diploma kuturumia mahamiji kuturumia mala uliyo hunu unaba sisi der ndo mavote ezini votira zibi bozile wanzo wende kairi mtomba hangu ulo yuwe mahakatira hana we wallahi bila ndilo kana ndo mavote ezini votira zibi utoka wasese votendo uzibiri liyondo wazi organization da wazile brubani hao ndo wangona mnai ngofikiri kana Faransa ulio bana watu organize wa vote Macron yede utarumule jeshi Macron tu utarumule jeshi au ministry ya tolo hauka hazia ile jeshi ukawa tendo waba nono yu haki ya hatu sisi wana hani sisi mbazana jisi des ambazaza ali hakanza ya force hata Angleterre tena zijiri amage karadhi ekenga wana rogo za wanza ungo jiwa nensi ya Komori jwa wone mda unikerali kume wende wapa yazalisha itwa urengensi wirume baingeri jore de wazungu pia urinde wanasora pia ina namna utokanza ko jeribe shatori tole ni usini baki kweli bwezile ngo baki abo daktari wa kamili wasoma wafanya haina hazinku ya duniani ujua wezelu ujua ushingereza ujua wezelu pia jo baki Facebook ya abo msheshele uduanze wanafurazi ama abantu kusomesa grammar yo katiri lo sepe na furazi konesa kwa mstaarabu wantu makoko mzaze sharifa na manuru no wazaza hangu wende na militera ondo adose kwa shitsungu kauni kwa mikuru kuzoka bala to kwa tuele watezomba ondo bala wangu angali yao evio poro wangali wana zimfino na meli waone hawanje kwa tsatamdu ushili bana wewe ndo urongo wa arumatele bozile delimia haudo staarabu wa hode de mahaya hao de mahawa ibita wanti juvana anu omwebo totoka uji declare bo fanya ja Obama bo ibidi urumenti nubo ngetira bo rakasisi on rurale champati akomori si embe uyatu mguae shawabwahi ezeno wona bo sifanya bana president wa Thompson wa hezi envio za geri neze tele neze Ethiopia dawa chambre de commerce ya Faransa ya heria lionti pia anu ikobidi ute candidature ula banu uke president Allah Jeramba wede mkomori ukeja Obama ukeja Samia Suluhu wenda rumwe Tanzania arola mwisandaya baba nuba wene mro ulo na mradi otamba wala wa hatu na basika rono ndo katiro ndo za shonga zilizora kanzari mabieni onge haina mji ni mafundi engenga mina amri kabaja joro ka hutuba tena ya juma au ka wandu elezi wandu watawe unafiki watawe baya watawe ndiri ndajo buli afundi so na mswali mnde akaze ndo ule champagne bo mwangamia basi sakapati hutuba hutuba hindi hutuba yo mndwambia ndo kana ngora ndo nayi na mdaderu namsaidia nebe zenje mazini kizo nje sha hutuba isaidia au makatili na mafujari engenga mina amri kabaja joro kama waito komorite ekamtone mufti Salimani ya Itara mufti wazadi ulio ya utoa mawanyidwa ya amrishe bil ma'ruf ya harazi al munkar emri ya cheleze mbibanu pia wo sambi Allah imiti sambi wala nja joji wo sambi ali jaruma yezie parce que
hajaru mwezi rikauta hamaji kajarini karikauta hamwenji kajarini karikauta hamsomo kajari urengeza rikauta katina barugo ya mimi nakawona kai une urgence rikau kabati enda fungwa arengeze maliza twazini kabasharikiwani na wezi ritoto wala ndabi abasenda fungwa bahinga bo matisi wanza sambe eba nenge nyimo muyega mtokati bakaba nyimo manzage abongu fu hawo lokunuko kamtina jana la fumdo basi wanza sambisi de masambisti obwa ibila ndaona tienda wanafika madenti ya twebo jwabo zile utawe wana grupu wa telefoni wao utuonda onebani yao ya hazime mapesa hapo utawe watoto Felix Piati abo bo Marseille yabo ondo mhobo entingo lila tu yaina mahalangele ndao ulibe wandu walila likemba jini yabo wone wao lali hambu yabo litamba se bengenyi waru makama organize mintina hintu na Mwenyezi Mungu tu okemba bina kanu tito shandani kairo jomba ngo walo wanaoneze mbasi ne zinkadara hana we wamba usoma ulo bandu utolwa mjida wena emetra la rifu na dini naswini mjamkensi YouTube na Facebook ya ndo anti wana poem eba ndo ngasa roma diko linganzo someshizo ngona poem chaka mtu jwa madisi banu baneti ya tuiro ngone le tuili la basi le dabali le jile jila mbutuli la basi la mtandri litwela li sampanya embajini basi kabati mrudi swe katile nduju ya ndawini bo avant kandu juzi ndamrambo wa kawala da avant kandu na kasketi ba hekuleri angala mrumu ndi ndarudi ava shonga na hakamu ya ile otofikiri ila sera la jwa lienzao ogbo bila kabati kamtuona haya kaba emande na mneno atani amunge abanga mkazo kifu na benyo wandu wa ikoni emana msho hangu mtukufu shuja tuo yabo Laila mzee enambio wana shaho wa mabani ya wa ikoni baseda alikamali o mdunga wala kana akidi wala haka watania wala haka shuja wala zalani wandu watukufu wanu waju hawadungole jila mbutu mwanzo pare l'appel de Paris mwanzo mwenje de tibula na appel de Paris et amical dikoni mwanzo mwenje do wazade wa ikoni walo Marseille mwanzo peni la majaya do walo Paris mwanzo atina digi mwanzo jao halafu lelo ngada pi ya rekubali kanga sazali ba waero agaba walijo wata sinosity pi mwanzo jala kenzo lejo koja mbalieni yao wana mabil desert kali wede ikoni katika kapare soti pi anga siazali Eisandraya mikawareme shaharu mwele zahazali alisisao Allah ikenga minaezi ekeba joka mufti mwitsandra tena da siraji tena ruma mufti na kavi kaire mafahavalu wenda ufumara hanu wanu mafundi na maadil beiti wanu wasomo mufti ya kauli ndo yambi hadha halalun wa hadha haram wala taqif ma laysa laka bi ilm ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب سورة النحل هاي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مفتي نمدونك يا صالبا وانرهاك الله بلا كنا نتوامي لكنا أبو هوارا hata wewe mzashonga wewe mnajila mbutu ntoto wa yaro ndo wawinda hubi wewe o wasade ono ndome wale duniani mdugo ya rengeni husinu ya ruda do jibenu ewe mdo mwana mdo jola mbahido o watwado ndo wadungo mwangalia neze video za hai wewe afuna monele tito wandu niko wa hoseke wa fwema twe ukina mna hino ewe manada mwindi mwe awe yadunga wewe wandu ambokana mguna ha unibo mwana bo afema to afero azilo sawa dungo hamba banu yeye mtazangu tu yakauduzwa mriamba banedungana ne mndumshe atodo muoneke hanyama kumele koshi ezinda sivisi ala fia bayengu jono do stari ba hair jacket mwana amadu wo iyo vinyona bange na masahiri yabona rombe duma Mwenyezi Mungu anarejezo na hatu zeroho ya wahifadhi baola mndio mmona ndo tutawenda dale majaju no mdatila litada lidaina mndo amadu hii uwo Mwenyezi Mungu yafanya shahafanya zemana zi Dufoma hai gebanu kutudunga wema na mtume sallallahu alayhi wasallam arambia hindi
Wano ana hatua dunga we magata wane eshatua tata tunaona cha watoze wade za roho egaba no wadunga mndu ya soma ego do wadunge marabu wotsonda wadunge jambazi jilevi banunga bo arabu wadona mapesa engo do wadunge mndu boko eni mtu mwana kujo mnala shetwani yokamuna tende bayidule ngosholo hale kemle da kuala eba tiso bishalo bilelo haya uwo mgya tombero ho uparanaki mu ikoni no weza shonga aloha mada wao ndo badi wa Mwenyezi Mungu na waonwa na wanu yaone sasa haki ya wasaidie wazidunge ele arenge magauni na majipo yawe makoko hayo na shwa heno watata hai ajangu tsovaya na budoji bidu apa nyumwe renga bo partage bebe nakemo banyide motwa ubile chando mada ni tsuko bidiambe subhanallah not punishar shanganyi na visi ukati ba wandu na muone bibi nakemo kumtokozo ni hunu valayo watu aina mtu arati entie mala ya wasudi ne leta amaji nengo de yafanye filmu na seri na tiatiri zahe emweza shonga hoi bali sina bahati mbi bana tabu majafa na mdunga wazungu walo na mapesa na mdunga walo na mapesa bana mdu adungu indi bana ata utina bamkasi ya upaze nyile tu wali wazenu su haranti atwa enu usiamada yinu inda ila norwamba washile no iwana itundembe katindezi kamdo angalia ze suifa za dacha na magale matu eletima libuata eletima libali hata basi tukomenda zini aina luni zo ila komoro watata tukwamba aina luni zonge zifano naye abongina mreti eze filmu neze seri rombedi wa Mwenyezi Mungu yaonwa na watu wanu Mwenyezi Mungu yawabarikishe watifema watu walilu afini neze roho benge ola kamrumshe mdodo anzaide ya mjezi bani besema ala jola laito to ufata maudu twakia mali ya jotu ha mde ya joka kaula mrumshe eze sura zile abugia buti kazabwe mwana maswabahu wakati ngudo anza ya njia kartushinda ya njia imana angalie kengujo na mana fasia mbembavi husu izobokode zambishiha ba kake janji ya unere invitation mwana maswabahu eka kuja par cette invitation unere wewe ujitam kembabi banda de zaziko za samra za metralarifu za hepafu izowafanya police de l'air de frontier wa Komori ne PGN yenda ya kaurenga ziko eze media wa so media yenda o aeroport o wadunga banga ba demokrasi Komori o wandu waja waranti mbwana ne leza hala siha wenda warenga o wenza shongano wene fuwanu halima zimeji na mavallahi walo yabo watuma barugo za mradi mafahavalu yende mbajini yende afanya mabunjili yo haina bahanu wajoka kwa na uhunda waje wamenye ili wajo ambenyide majimenye lea waliba wandu lelo ngabo wandu wa serse wajuha wenda hopnudi wenda wakanza wafarie ukangwanzo wafanya hata azali ya renge gwanzima waja risala ya wandu wa ikoni ya ukaharisi wandu rilo Faransa ngebidio lijibade mkada amina zuki wangu mu ikoni toi boko hanji yabanu zuki wangu shimeji wangu tena wakati naenda Komori haparona bia kalimati lizingara rasiana bia ukana bofaka entiune namna iliyo ndajo anzare avance tijo anzari toreje idingoni hamamdi abarega ya reje zebala rakaya au kahale kama ndo mairuro hila kama ndo majir kama ndo bazanongo effectivement azali utiribe haruma emergency eke emergency da ile mwana ho yaone sajana kairuri reje zedingoni utawende zaho kabati ndongo njema ekatinda zile ma egyptien wazamba ma egyptien yo indi no ndoka hamba ukari mbaraka bala hadufanya betizi swafi basi hapa shamvio da ene mzade na vyo atitingwa endao msafara falamba bane peuple yangu basinge intambisha swafi ntucho bane bideni ifanyeje ebale ketikere yihazikada keja juafai ebale ketifanya ndogo kata keja juafai ebale ketifanya ala fare le tiamba enwa bieze ndogo wajofai wajofurahishe ma egyptien abadenge utsobwe madirisha yoda ne mndumshe mdunga na msobarini abo aba sa zole zongo za jori furahisha abange bwazali wallahi bilahi utirifanya emergency tsone amviyo ngedo ya kenti ujipulilie da wene mhasi harumele jabali la ikoni awe kartala udube bonti uqsim billahi karjo dari hubu sir pes gelegele ngojori furahisha apukapati njema za duniani
ujori rendazo mjuma hizo tuone avion gendo ya kenti wade watubu wa mwango ujipulilie dawe na azali dawe ne mhaziye ne mwana kapati nuko njema za duniani karjo amba shukran jazil atema diyo ngarjo huja karjo jarumwe matiwo ya hojeri wa bezedwa rambi harirende nai sheizu yarirenda lelo rimsami karjo fanya jo wanafikwa dungo jawamba tizangu tizahaho risamihila naenda bango dompe pondi tufanye geste hiyo basi mimi kama ndo usamihi amdo usamihi bo azali hamguna mtume mitwa tanifanye ila wakomora dungo jo fanya kama ndo usamihi bo azali zuarenda pia eka utopashi amvio yabo ode umchipulili ya usiponti mwanama mtukufu shujaa watwania ikayaonga mifiyeri naye uqsim billah shenda ya larumo mji wa kuhani ngami banu hawana habari za usuziko ya wasuli komori o waloko moradungu amana mje za ususamra machantori walo banu pia waezao ni machantoezi ritsona hajana watona hajanasi yeye anzo ike hajangu rivumbu ya rtese sheri ezametra larifu yafanyo baadhi ya tubda za munde mnaria lishadungo ida filme yonesa na suma sonko waonga oneza onga sineza hatu ya to juha baada ya shefu wa parti ya mstaarabu ye haka kandida dunga na daina zile wenda wafanya izo mabani hao wafanyao rivumbuwa ezahe o ambaga bo demokrasi komori zikotu majeshi yende na fijo na hindini makandida wanzo wa ulawa bandi ya hema fujari wazali wajitoa ya ukahai na zijo ujiri ekawa ono mji watoto votiwa ngwaliba wandu waje wasiseza hano ili wambe waodo wajimenyelea epnudi wajili walelo ni wandu wazali wende wasiseza ya uka wafanye hata wawanike premier tour beka ono da deuxième tour ma opposant pia ngwajo umbalilia abenge wakawa watoto wa ikoni usikwa jana wanzi aposto za kilabaya ya uka ikoni pia ngio azali na zalari huwa harifungu haridharau abonge yabo yaude mhadisi ya hadisi yoman juzi wa hadisi nyuma zaha ya mvumbari au su Dr. Salimu enamna wajo ufanya wende waranganye ze voti abonge oambarende lelo ikaula zimekeze media pia zikaiho ziono ufujari no ukafiri wa azali waonese ukanga bo gouvernement de libération era iswa yo hawaswili hende harengwa habadiliwa hatambishwa yo hata shawene watungo filme mashuhuli na ufilme masaladi na fine na tamati olioenda wa filme e situation yilo bontiju almademba bi wa filme tiono e shongane hakamu ezepare wizongo no pare mpa place ngabo balo we ngabo balo badu ngabo balo kafu ngabo balo jawu yode aeroporo wi yode aeroporo ya Komori izo kabati wandu wazene wao shele chuila mwana hahe ambeba numkomori kama zo inditsen Komori garanza ula wena tienda na majida ono wahuza yode suhe hatu Komori kama zo inditsen ngaranzo mfeha fula haupesi abwa yodi yoranzao mkomri kwanzo indi ekutujwa yoranzao vanuri lembele abantu bori tuko msumbushiyani yana usiku aina usiku rajwara msumbushiyani tuambia ukana ngabo periodi mndwaso ni ko jwa jwango domshana emnahara moika kajatubilo pana baba nura ebara afudo makana renderi negocie e anvienge tukaudo jaban yo ya hele panzila ho ahuza ya watu paro kanti wati matumbili chado toro jwa pa chanvio hende emireti yo ibe lilo andoi eyo kwa jabali wandoda mikataba wifanya hivi daone emireti ni Faransa ne jauja ufanya mikataba ya ukana wa lokomori watoro ufanya mikataba daone emireti mahuliza espace aérien ufanya mikataba daone uhuliza espace maritime ezefita zinuga zendozera masewa basi wajomba hatu hata wanazinka dana na mafunye na kwa tushiko batata mna ifi haba sabuko hadisi danyina wandu wabala meli wacha warengeze fi zilo harumwe bahari ya hatu ila zoni ya hatu warengo deza yabo ndio tukao jawda mkomori kwanzo editen ebanu weka odemshana ni wokutambu mkomori kwanzo majia jo tambu kwanzo majia jo hunu kwanzo majia jo yele kwanzo wana wasom anga jina haki benge mbakana ateze privé izo mdajo zitambasa pia mjola wa mjima de mabaki ya rumoza ntisa wantu iso chaki mkomori kwanzo editen na maendeleo nda biboda balamazi sha kenga wana akili abuzele za John Shangaza ukuyabo wakati yo ijoka eshondeke sijamunde wala shawe wenge ondo anza ukena abo kenga wenda babo mbeka cha sala hoiswan abo ulingana no wahuza eke ujango rongo kila baba nubo bochu ila shonga amangaloke mwana mashenda
ngojo shinda ya njemba bana ya onese bati homo mushia unere invitation mwana mashenda uji tamke babibanu holiho de situation nizo fikirio wasi wandu wa mabe ya wasi wandu wa he embwana wonti pia abange joni jona kanzarambe wandu wani para banu mwana matwe hesa shenda ishia twabia bizaho juzi banu tihuchia na emission wakawioneta ya ndongo bokeza kujibia ikacourageux parce que bana ndwa jwa hakisha kwa tusubiti biyamba alafu zinifurahisha kabisa husu Jibril sionoka undo binadamu wadwandu wasahao alafu baada ya zona ziona usiku leo usiku jana renderi bahiza ziko minsa roma gouvernement kwa mimi ngoni mwandu niko watomo wa maana ni lolo ya ukawa jawa kaza gouvernement za mavwara le bujilo la mwisho la ka Marseille tiwambi ya uka imnahara mwake njo mhaliani zirite na kikamja jua masa komori ziko haishia usiku jana hajuha dunga na daene mwana mshohatu amina Kasim Homanza ikayao harengwando rahana alihaji na fakimda neno na ruala alafu kamuta kamujisu uone semba biza fikira zao izo bokondi zo uonao hodiho wa mdu mwenza hikma alhamdulillah ala hadhihi neema ziko hende harengwa abo hatambishwa ndondo wandu sawa ende zao ile warudi wakao shukuru wa jenga yao PIG ni police de frontière de l'air et de frontière ambao et passeport na masuala mengi ya kilala baada ya ipasama hadi sio skolelo ambao kuna mioka kufanya naye wajibu samra ngamtu kwa komori wa tuhamuo aina mro basa mwazoeke chanteuse aina mruye artiste aina mruye star oti pia ngwa heza mtu amineko wa heza kwa si wenjira hano wa ishili wa ishili yao chaizo hukami surida wenami huono Samira Saidi huono Latifa huishia Sherini huishia Majdarumi huishia Majad al-Hannawi huishia Mukuluthumi huishia Fard al-Atrash na wote pia Abdul Halim huishia Zekafile Shaima Ushaibu na wapi mimi oti tinirani japashi ya wote huishia Amdu Jashamsi ya Sagafuna Zainab Ahmedi na mzade ula mzwani nuko na majimbo wa heba Kairo fundi naam bahunjani hunuli nsunda banu be man hohima naam na timibamba mlango wa parking ngamtende baba ndandimi mtamjo wasili naam udohamba wakati ula ngerire ndeje bade kago wewe kabati tabu doenda diminu tamjo asilo da honi abonge au ni rohe ramsi toba kisava toba kenga bonzo ya njie mroche babu soba hangu jonjia sha toba okay alafu hauna njie keso araruri voilà alafu zijatambia samda ukana vanuka bwana ho wenji wa hezao wenji kabisa wa hezao ra umera washe shawe hujiruhusu utangwa zo uriteze sheri basi siri ulili wangalida hiyo ngodo waambie wandu yoka wado vai wana silimu nofanya jauja dilo basilimu no jisasa nyamado wana mapete nova costume ti va quand tu vas se fait matiba ya chini ina mba kunjoi par saminova kama tusaidia azali msaidie shauti jo doriteza sheti bo ulawa wanuma bana wana wa ulawa wanuma bana wana uma wa ulawa wanuma bana wana uma abo wazazi mabani hao wa rendo amaba ni tuna pana wakaurohoro na zote ngabo yulawa ngabo tabuzi njiza wahunda yabo ikakusaidia dunga azali do mwezi sema chimbo no mbanga jo andwa shauti doriteza babanu sio mmoja bato wasungu hamba ukana eke nyumba yao yo ya udoho mtukase kula mdube baba ya huko jota badia ke ya okay wangu utu wanga tula nao siti watu rongo bomanyanya wana matopia au titi peuple na mnajinga kula nao abonge upande huo ikaobligeri mjibu wala mkado jibu cha tirongoza mbele itirere yoka moto biti anangu ambao rugoza msomo na akili na mahami uone kutoka kama tumtiti hakana uone na akili okay hansi udamba na mjemda mbiezo mtu kanza mfanye kenja amona mfanza cha uja na uo akamsaidia
wadumu na mkakati ndo amada yesha ihani waomego ni mwando wa rotenti hiyo alafu lelo ziko hasihi eze media za Komori waziono jana ya ukana habangu siho ushenzi wakaujiri kaula zimu ikawende wa couvre wa filme shangwa wiho aroma ziada na mino ngafo filme mbelume na masalati na maile audio ya uji concentre wa ubite ze evenements za kwele zilio wa Komori wa haruma ujinga bo mwana mashenda yauka kabonu husita inu tudwa inu yatinda hivi ya mwana mshohatu ya solution shetwani no yarengwa no wana isa enda ya mrenga yabo yule nongo wa Komori wado niyo arumoze rezo sosio watungo uteni husiyo yabo yakana vallahi watu baniye mfubi baniye mde banu jawjaw so yi bese umono babi ngo mono hao ani mono bas ndo mangani yono ba alafu ezeno go hizo rafili hana boti na bane tingu ya danger usikwa jana aujoze huishia e mwana wazali izo ya kahamba ya uka dalili ya mvua de maingu ne maingu ya no ranzoma haya ya riheleli ya ranzi 99 fuata le loko le maingu bango amazo ndi wa Komori no mono uka e avio emirate ngejuka huja no ha jua ya ukano wa Komori wafanya manifu hata no ili eze bieza hemba bizama bombo za Ethiopia na Madagascar na Kenya zipuhe karjashinda ra liveze biye kitoto 2000 na 3000 adudio ndo godarenge ya alira hana ila ngono daga ngono ya tahe alira hana ila na hiyo kataka ulirenge yo kauringe mbagade kuba ikaswani ko tongo Tanzania nya dieti ya wangu shaka tuba ki hao aina kati ya luna ya ngutupa sheda de zikalene majanze acha tabasa kutofa na nizo ni jomba woi maana nyasi baba hapa ngwanzo ya njie okero wabaka keka hanji abonge satpar sabanu sabano mgari okay upande huo maana nyasi Sabahuddin tuwa haya njia abonge ezero gonda ruizo manu basi katakana nafasi tikaanza mzone seze fikra vite fait husu ezaziko wasui ezajiri husu ezasamra boyari njia ya kanzari tezesher wera mjibu husu ezametra larifu ya kaubidi ke ye mru ya soma ye mru watwania ye mru shuja anima alam dio nyama moja ure kwa banyunyo ili abantu balari liyo hakika ekasoba hwanji yabo na nendo hulo mwenje ebidordo nana mtukufu gebidordo nanandro ba akagari rongo bano halinu arunga jo fikiru kaba shenda sasi o masiwanie na sabahu na mjero mwenje kanyaro mwenje matui yalo hunu yalo mwenje yalo saidi ya matakita matata hapo itijangwari pasha sumarari si Komori unaelewa ziko hawaswili hende hata ambishwando rondo kabisa wandwende wa mrenge shawafanya namna bokondwende zao ngeili ndio wampulilie shanga bwa bakia ikaula zimuze media wa film samra hamba garumu edaro silime na ufanya hindini na biti joke mashantori ngwa wenji kwa hezao kartina hajanao shahidi yanji ya kanzari tushe ya ukanga garumu edaro fanya selfie kajamini mru wanobane kete abdalako iziongo jojo wamini nimwambia ukana fanya jemba baba muziwani ekengo tusaidia zadi msaidie sha ilitie basi singa sibanu riulidi warifungiwa kanta metra la rifu fungua mbu utoa abantu bifikiri kupala awende afungua Usman Sonko sisi atiafungua kauli kwa mruha daifanye shauti lori na kutoba mimi tikakulinda uishe kwa party we kandida we miongoni mwa wakadawe na zalima fanya isharia chini shatasha kwa kitubisonga bunu concentre uri tole intima latilo babo elijonda hazira mru awazungu wa mru kutoja tema foto yambe we mile na mbone sabangu hizo ngo ufanyao zao dawani hazi ya hubwe larifu shauti cha udoritini ya mafoto ujiconcentre banga si harumaze grupu za WhatsApp ze grupu za Messengerie ez mahadisi myamba yabo katone sa mahadisi wanaanza kombo wenti ole bavula haho lirengo mateka ne dutu ya fumbuni ngawe hunu goto ndahula na hula ufungua mndu mzima na ndwa ili wawema na wafungwa wao azali yabonga we hamado wa hafa wandu wafanywe mafulera nezela buji nezejanaza waudo hundoze faida abo dictature azali elarifu do wihundo faida shatinda sirilo bana kamjoenda na utimisi ukana wa Komori ngwaona utufumuo ya uka haina mtu yenda ya fanfio mbiho ngatungo utaribaki na ufilme amade nuhusi inu ija yabo inde nuko ilona ushababi wa Komori wallahi shimeji watu hawa wa mnaindi ninge jau ulio ujiconcentre jokenti atu irora
enti hatu azali ngwibe usikwa juzi nyondo mwishili ya fatihu wa sumani azali ikabula zimu mambe wanu basi karjavuka ikaba nuoyimru yanzo yaje ya rumenti ya hatu tena mahala eze ndongo bokondi zori zienshiyo izo ndizo nakahanza ni moneseni yaukana usikwa lelo mkinike azali habe hawandu opnudi ende afanye namna boko wamnike dès le premier tour juzi afanya mahadisi harumo mji wa nyuma za mvumbari daena wandu haina bahanu ya draw ya ukakana uhunda yalibe mavoyu watebalbala ajambe waudu wajimenyele na walati wandu wahema kandida wandu kabo watoto waikoni wajuha watia publication ya ukaima foto pia 99% ngasi yazali ikoni wabaki wa wandu walo Faransa na babiza komanteri na abo mimi fahari sitendea ritia pare ritia ribeha 70,000 euro ana shatu walo Marseille watomwe watilo maji waribeha mapesa ritie lampu za pano solaire ezo pia rizifanya ni me ya ukana engari bakio namna inu ya uka wa Komori garibakio ema to amana bozile na wanu wakati kojaja ya uka waveze haraka wazie hadisi yao warume wana konti wa hao no wana grupu wa hizi WhatsApp na zinu wajua haraka waanzishia au watu wafanya delegation waona ukata wanungu ambassade ya Ndahubini na ambassade ya Ndahubini tiambia wandu ndio arumia ambassade ya Tanzania ambe wazaza tunga mtungo wa rahito zetu zinu morenga embabiza yenye za haone babiza majava muziti andu ndugo toro si womdu ajaba na ajamba hafu vanum samji harumeje ila idarusi yaifanya omala nikula mwishi ya izo fakti manawazali ya mbanga abo mikataba fanyi wanga abo amvio na sikartushinda ralibe Ethiopie kartushinda raliba Kenya kartushinda raliba Madagascar shango diaringa mvio ya adira haniyo hari enywa komoriga mwanzo hindi tena abunge abo namjibu banyi mengoni mwandu koko ngami nafura habo na mjuani ho shuja wahanyu ho watwania wahanyu izo ni sabari bwa tukofu مرحبا جماعة ما شئت تفضل حتى رجدون جيم كباب dende de bashendara hambe sengugare d'accord andani ngamshukuriyo har madaraja ya energy kao Mwenyezi Mungu haunikayo mwana mapartene ukaya ratasi ramtsana ramasihu kaije ukaya zafikira ziri bamba har madaraja ukaya rionese utukivu hatu wahe mwanansi wa kinansi we kudobari heni wakati za haja usubuti oze hurongowa nana zitendwa hisi ukaya uhana mirongozi ka uyamba haswande skuila he conference de Bayer de Fuyao rakaba alara holelezi tupazaga zira tapara bihwa bala armadaraja ukaya wakati le fuko lila kauhea makati rambwa asumani hadegizewa atilo harma garla kiranya hobiravala hatarajo identifier dubu honzi ani rambange video eni jukaya vanunga seharma Boulevard Nkuyu ngebidio ritso bae harma 30 minuti banu wanansi waishio harmansi ya ulaya wahisio kaya makomorien wa blokenzi ya plani hasababu na plani ya fujari mkomori ya haja ulo banu ufanyo senario ya umezi venge yo mongoni mwezi alama zokaya heni mabanu mwanadamu yaliyo yusana honesa immaturite hahe na ila kinansi hahe amina maskitifu mahu mwana mapartini har madaraja ukaya emanansi uzamba yabo kaya mwana waba mpingo ajiwasilisha daraja ukaya ngwarengao ngwaensho heze malizahu wa Komoro shamti rende malaba ala kulli hali mwana mapartini na mregeze malizaha tumle har madaraja arjum parisani shamti rende malaba ala kulli hali yukaya ngamlao no renda machi yukam jebano ala kulli hali mjemdo rambia yukaya Ebanu kamtsona wa Komori ze heli Komori nuriende sao hauzena na bongari joka ya mwana mkomori katusoma na bongari joka ya mwana mkomori katunda mbaendu ya hala na ngari joka ya mwana mkomori katunda mbahazi afanya ala kulli hali mwana mkomori katunishiwa ala kulli hali izori zambari shangwa undauze kilo wajebanu wadori imilie heli yenu hokaya undao wana wa Komori walona nzaya undao wana Komori watona dinite
ono wana wakomori kao ngwendo wemilia wamba bala ujumenta le komwa alorka komori waswili ari makafadziro ratu paro rienshi ala kuli hali jana rakuruma ni mamercenaire karja paro enshi dunia rienshi yin ko ya jamba leo ri aminio kaya wanwa komori wamba wa komori hamandasi do warifanya uze tabia zenu wamsiba mziro yo ala manziro ikaonga sinio lewe mara ya komori ya vortushinda rahima rajua rahima rajidailia kiasi yukaya leoe mwana hasumani ya todo jabanu ya rito zada ala kuli hali amina maskitifu maziro nande daraja ukaya leo wananyasi waloko mori ngona le jimbo linu harma daraja kangwa parao wana wakomori walulaya wasomesi wao wana hao ne daula ya ulaya waninki wao heni na namna yoninkiwa leo wana hatu ili washinde wakinae wanjele koli wasome ukayangwa niko furniture ngwangalwa ono hao rao rasira wazaya alafu ije daraja ukaya imana mkomori uloma siwani katwele wakaya hatwarinu hatarjoka balo wana hatu rawaza ulaya unjia harma daula ya komori hatu ono sha omwe wana hatu ikaonga riwaza ya hunu ngo harma hifadhi ukayange ngwavirili wao harma daraja ala kuli hali evenge le jimbo hilo wananyasi waloma siwani ngwalihezao zaidi ukaheni wakati mwanama fardin ngwahabilio na mjuhe mje usikwa jana riono hukaya dawvini hukaya aeroport harmadara jendrini wala mkomori hamandasi ikao ngutabio honeze tabunziro zinshio harmai komori hasubuti haleziza hambukaya ngamwendo komori nende na kemino komori ikao ngwatabi hao rishemeze hajizima yukaya nazibadili ala kulli hali mwanama fardin yukaya mru hamandola ya mwajoka katona mashughulini mwajoka ya katona shang nyenyi abwe mahaba ya mwana nsia joka monesa dukaje yarenge fuleri yalirungerali shiwi ya jamcheva la heni wakati ya jenda daraja kaharoha ya jamcheva la balo jumenta le kumwa balazem bwana wow bala bwana zi samana mafardin ala kulli hali wa komori wajuha wende waimiba hamfumbato harma daraja ka warenge latandani karweno Ahmed Abdalla Mohamed Sambi akaulaya hamokangu joya de komori wakakatura mahakama shaisho around the injustice on hajuha siza komori hende hadzi wana muonge bala lewe mwanyasi ikao hafanya alama ya watania mwanyasi ziko na rambeze kweli mwanyasi ziko afanya alama ya ukweli zenongo yafanya zila nandi alama ukaya tikaula ya tirongo hata abanga mjonse ho masiwani yende bala 30 minutes 1 heure de temps yende hansi wa harima aeroport ila harima ya shoma shankushila lizo wala wandu wambangwendo arenge mriaja wane bwana wanjao magarini warambio wenzao babala balangwa ngwara ole yefuluila ala kuli alama yokaya ngarjoka himari wane ngionda hubi mwana mafardi ono alama yokanga rjoka himari wane ngionda huu balaba banu wakawana damu wafanya resistance harmadara joka wafanya tartibu yokangari njao hamvurenge mrajari mrenge uo mwizi wakatili uo mruinde ni mrengo mwenso yabo zabari mtwanza zabari mbuliao wakomori wajonga bando warengo hasheona shaulila mando ando wajo wapamaele urengo na nruwe njano ando wajabala lazima wokwa wabulia waroha zabari mzi yao ziko yati rohe harma daraja ukayo mru amba kangwendo yake no wakomori wafawanzaya ono baho wana wakomori ka ongarijwa ukawajua mfumba twende warenge mru hamadola wende wake hapo ndizo wakubali wambeve ngavo na rohe baba no manato huja ndabokanga siwenje ala kuli hali mswana kayonde ala mayokaya resistance ngejoka ukaya abo mwana mafarde ono izo no zantabisha kiasi baada naona ngongo hamada zila harisk ziko ya irenga harisk nzaza hatu yaifanya nande mzaza hatu rabwa kasim yafanya ndongo hamada zila ukaya juhe yende bala wabuhe makomori hamadao wajonde wa warenge hashauna shaulila abwe mahabando ukayarendera watiemwa mahabando karende ribakivanu hatare mani juu hata wafungulwa wake kwaitiliwa shaheni wakatajwa hujarjer watiemwa wow bale jumentale kwa ala kuli hali na ridadilo mwendo hunu mwana mafardin riwasuli daraja ukaya namna je ushinda
ra fronte ndongo hamanda zino resistance kenti ikande heli le resistance kena ushinde kai ikande heli ila bala ila ngarso jonda bala wardi wakawa jazaur kekarna rahunda emavumba yanjie na ramiroza kweli fanroza kweli ala kuli hali bashababi na rujezo ranzao makomoriam lohonda na mjezo manzao mhabili na mje sawa ngabo sawa haja ngabo wangongo onzani ngwendao ono enda zinge sinojo kandi wardi ojo tembe wakawa jazao ngaruhunda ono ende wakati ndo endao batinokaya zanonga zibadilio kweza atakwezi na ribadili mwendo na rijue izo ranzao rizingare zentaza henkundwe sharti zingare zentaza mama na mafardini msano riendele mbavi habarizo amsede mbavi paroli vaho wendele masuala wa usavo risane rdu ajibu hambavi hata risane rtimizi mtukufu tikazavo wa shukra halisi barakallahu fik lelo kwa jafani za lazima eba wanoko mweru walinda usiku hezevo tuambengo wa jo umenya haubala usiku jalelo neze occasion zijupoze zinde ya lazima inu fotia ndo wana waloko mori wamangari wanu kwa nada sinao usuma metana netra mahamudu wende lelo zidaziko hende wana wadungo kahula wadungo ujomi jinino hadisi wadungo ambangari jipanga ebanu ngoma masul ngoma responsable ebanu te okazi za ukari kombo wenti ya hatu engari tuka wamba rende wamba ribihema pesa ya abeho ebanu nge video rifanye no idiri ya unienti ebanu ilu fotiando lelo walune se media lelo karija waona shel libro basi ebanu ngari tuka utombozano beshaya ramwekana ilu fotiando parce que ekawa jaho nubosobahu azalingwa jaho bono kangare ndao ritwa gazi ndizo hamba zikada mina wena bolto sidera 10 ritwa gazi eze kangaya zikama midunjina na mabanganyile usukuila wa jaho no ha conference yanda boyile rire mwa matra rire mwa na usukuila mwana mafardini bala hosea hunu nsorengenda regela 2019 tsirengenda getende komo do usukuila yo hosea hunu nsorengenda getende komo on endele ya samahani kiamadi abonge eba ondura mangaro wanu bwana dasina okaritsi wa wambi okana na mkema serie shabanu ngwanzao ateze bieza heza envie neze la pitali honuri reserve ishele ujorungwa shaya ishele ujokoza ishele ujofanya jao nganzomba indwa hula amando wafanye mashuhudi general daze wa febo soba unangali bazango zangu la mina werangali yebu mnyezi hakika ilizala kiboru ruarenti wafe shawati na mangwa wanu bwana babanu hunu rirema la manda rilata wakati rilapizi warpungwa owo rutura magari tukufanya jago basi ezo organizations ofanya lazila wahamba ebale wandu walengo wala wandu wakama serio au wandu wajadidi watu tukawarenga aeroporo ila bala mana udungo usafiri haina dakika bakana upasha lele safara leo wanjio aeroporo ula bala wamba gari iranga nyoba nkabana ka aeroporo alafu wakati twadambo kana amani na odo imenya emanamsho hatu rijuao zaza wewe urungo hera rumoze twarabuza alita ufike ezele 31 Desembre na hizo kabo machanteuse iwe Marseille yabo ngabo wandu ngabo wandu besenda we basiro uto iko ele lo samndabo ya jayamba ngari nuko ufanya cinema na ujariji filme na usime ebanu imeritia jibu oketa meritia jibu Weshio abanga hama unja ngudishio uya mshio wala mrana hani paraba ndele le suala dilolauka vite fait ngarjola umudovi wandu watu bouger lelo abili samra ezeno yarambazo ya ukangasiwa na ufilm na bonga machanteuse wenji watona hajana siri tona hajanao ujo wambiaje mwana nyasi we yanjieba na remotorize shenda yanjieba ndio walo komo ya kaula zimo organize usiku talelo wandu wafanye namna boko
wandu hisi ukanya tukana tudomba rije rohenda ukoka organize ngo sasa kweli na udu walo Komoro tise ke azalingo tohunu si organizendo ifanye za lazima ewo sababu watu organizendo rakomba wenti ya hatu amina usikitifu kaya mwanamsho mi utabiha kaya nga mwendo darajo ka ambesho mzima mongoni mwana sho hatu message helino zohuntabisha mbavi ili sijuenja darajo kaya wanasho hatu wajorenga kabanga rwa blesseo ukaya wanasho hatu wanoandwa jari wavame riwajari sha yuja wakati ika ndongo hamada zinu zija ika muhimu ritoe bombo hanywanyi ritu wasuli darajo aheza jimbo ukamdu msheyo ubama yo baliwa yo fariwa sha nede hezela saya ukamdu msheyo himili ya fujari arihitwe mdu mahe no wana apawa mdu msheyo mdu msheyo ayengo noka mdu msheyo ubama badinga bwana washe hamada wa ulo wani azali wazazahe wa rohoro wa place de l'indépendance wana watu wovyolewa wana watu lo muhazini eyo amana tu wahizahili ukana wazazi yaba manundu mshewo yumdu muhimu utimuliliye mdu mme utimuliliye mwana endelee. Oui bahi mina utabi har madaraja kaya wanasho hatu heli nungari wasilo daraja kangari waveshao message sha yuju wakati ukaya messageri vehe hana kulli hali ukaya sisa jineze vizatu kavati mwanadamu yatauliwa wanazi na hatu riwalelao ranzao maudu ajoke tama ya hatu akema faya hatu na rejimu ya pewin armadaraja ukaiwaswili daraja ukaya wazaze kavati mji kavati davu la he Komori watona majaraha ya ya pewin ike mwanamsho uzaya yajiwasulisha daraja ukaya yake mru kama ngono wanadamu wajuka henda wadosa hilisha nosaidia rejimu ya pewi kaongere ndo na hii leto ifala hatu anakujana kwezi hata kwezi mwanamsho atusamra ngani mbesho message kaya vanu uvanzi unu ngona wanadamu wenji wenza thamani kao ngwani kao zenchi zao ze thamani zao tikenja fakoni ukaya mwanamsho atusamra wo we ngojire mwifu baka wembanzi mkomo chawo vanzi wa Komori uo ibidi uone mwana ntingu yenshi daraja ndini dewe sinyalewa ya dari lonyo yin jembanzi hamadawe we sheleo le danzila he mwana mudu tikenja fakoli ujo banu we sheleo wana wafa harmaze bahari wana wa Afrika wafa harmaze bahari we shele zizo ema dictateur we shele zizo wandu ndini ndo wanadamu ikao ngwarengao zaenzi wejimilikisha harma maha harma daraja ukiwaka harma ezi mwanansi yesijiniha leo umru hamasa mrahundu bahati ujango enshi Ulaya ngoenshi mwenje ngoenshi naema ngoenshi ngamjo subutina mboka la kabisa banu samra yena roho ya peu uka ikangujwa sulisho daraja ukaya zenongo ya ziswifu bwana sumani zila haka subuti ende yazande bala harma jimbo ukaya swifu bwana dola yamruri amini ukaya yeti mwanadamu ya ladimu yani kwa swifa babi ntinti harmazano ya za kwa jombaza nongo ya zihamara bala ala kulli hal ila rohombi ila roha peu ila tina alama ya mwanadamu mwenza roho njema wanamsho hatusamra wanadamu wenji ujivyo heze majimbo zao heli za ya savura bwamba to daraja ya ndongo tezo kasi wa Komori si uhafili hano wazatubili zira hafilisha shahawasha mwanadamu shosha mwanadamu leonga sina mwanamsho watu yaono kaya ngono daraja kaya ngodo ya renge mwanadamu hamado ya jamlo au ya shida naye yosha wiraha si wa Komori hafili eka s'il vous plaît eka tujo shindani bloke ze publications za mruo okanga zintabisha ole jafula mola hangu eni wakati mriabu wandi hizo badala yoka za publications za bili zikaende daraja za hemwa na wahasumani ze tabia nziro ya rengoze mali za tu hila werdi werena weronando wando watu wa hindu
weriona wanadamu wapeu darajo kaza publications zabidi zidakinda za publications ya mtukufu ziko ikao haka Ulaya haka utaua ze tabia nziro zilo hula yende yake surplus yake no ananti walo hula waunde darajo kaya waeneze watoni yana ukweli zeno zonga zibao dingo shangardo jardo partage mirongo zikao kejalinga benge kweza hata kweza tandanda ngesho bashi nizidishe mayamsho watu samna ala kulli hal si wana umahaho ni aminio kaya si wandu rajo jivu akahundwa ni njema si wandu kangarjo koza ka uvumbulwa hauye ngo vumbulwa na ingo ne honai he omando ulono tindabo watunga jimbo ukangare leo kambe sala kangono kaundo mbaba nujoka hunda riali sabu oyi mufti na no murudi murudi wahe sabu mufti na murudi wahe ntujoi wa shadhili ntujoi wa kadiri ntuju wa subhanallah bah ibenge mwana mshotu samra ngamuvesho barua yinu yokaya ala kulli hali tijojiviwa kama mwishongo vumbulo hawema tijojiviwa kanga mwishio wanadamu we usifu hanjema omwendo wangu omuyi mundu okotunike valeur ya mana mshe mkomori ri aminio kaya ngena dignité hahe omwendo uongo enda okangondo omwendo kango saidiombi na tikiasi ya mwana mshe mkomori mkomori wa mndu mwenza irumbi mwana mshe mkomori wa mndu mwenza hamu mwana mshe mkomori wa mndu mwenza mahaba ala kulli hal eyanu mahaba ngori nikotama kaya mahaba yala wayafanya wasumani balango joka ukana mahaba ya mraji na mme au mwana mahaho mtuzi amin ukahuta uwe mahaba yaho wende wasaidie shetani uundhie komori ala kulli hal utawakaza sifa zao wende wasifu jini na masidabu badala ukaya za sifa zao usifule taifa la komori litabi hao wambe zeheli komori tabi hao wambe heli komori simbu hao wambe heli mwanansi ya usoma wambe heli izondo mbava nurajo amini ukaya ola mtunizi ni dungo utema chimbo ya hahe wakatonda kwa huiza Mandela wakahuiza Palestini Salvali Amiri na wala gojuendelea banga mjibiwa kabisa Mwenyezi Mungu na uhifadhi yaonika umuri mwiji namna wabeheri sala hiyo na mjie mwana mashenda mbavi rido melange ba wanu wajibu yao chenda tafadhali mwana mashenda ngasina wastarabu njimbo hunu ebo wakati holiho ndezangu wazali yazifanya timsinyale yani ya ukajuzi tiparani wandu walonyu mazaha ya mvumbari mbajini wende wa harumaminui wandu wa serse wende hiyo ndo kufanya bunjilio la siri waone mafaha valuna mafujari waje wa detruise ze voti wajua ya uka azali kana uhunda upande we ili wajua wao ndo ajimenyele ya wao lelo mkinike serse wabe hawa wandu ho knuid ili wende wangalie namna wajoshinda wahimili wawasaidie yende direct ngasina zile ngasina mzia Shirafi ngasina Mamadu ngasina Hasana Hamadi ngasina Metra Larif ngasina wandu wanuhunu SMS Shafu Ben Sharafa Dr Jimmy Sedali Mohamedi wauti pia ngwa Ufaransa bana ele suala na kanza uzise mtukufu heba wandu wangu around ro hau lazima rifanye namna ndo ajijuzi riono zetwabia zalisojiro wazaza hatuno wajomba hatuno karibu na siwa wade mdugo chomba koze omdu ende ambao afanya operation hafu aperejeziwa wandu wedo Tanzania pia ebanu wandu walo wontiju ezabaro tuna mdia wa mapesa ezabaro wenda zao wamba wana parti wana famille wa dhulumi wa shauri sana kwa wana kuchora ngabo manama yanzi yao ya ukana mtujo hizo nanzao wandu pia misu waduzu mimi sikaura mpi bona mi yo urongoza mdudo pass mdudo de place mdudo urongozo wa nyanyaru wanwe bwana ngo harumeze group hizo wa yabungwa yashizo Dr. Zile akaubidi imone ya rumifa ino hema arifa hema hayalomano mjametra la akaubidi ya rengezi yatu ya yume shahatu ene koda ilio mruansi nraji na ufungu wa mzima na abo wandu pia wenu wafu wandu wakebi yazena mnayo haunge bidio dazila juzi wanwana da mina swabah riwala sebonti ribirere ndera rengenti ya hatu akaba nurisa to amaya ekawono zile ngwanzo ya hali wa mikiro ni
mzati Sharifa au Manuru au Madamu Yunusa au Umayya o watatatu wala walobala ende adu seko shizungune shingereza na baraka pati mru urishili o walobala kwa tuelewa o wandu walo ulangu angalia wana zifino wana mediwa pashiodi wateme viyoporo shaka tumona la tele katutwa yaona mdu ya mnikari ali ya tama makriminali wa ili Felix Piatti ele ya tamba zazali ne ledi bala la belulida wandu wani bidiru warongozi hashangu wa mbongo doa rumavoti ya juo ya uka mrumenza akili katajo paro jo mango doa rumavoti za inamna ili za iso abahu mala uliwa basa manda hula mnamwenza shonga wa mabu ya dungo uka ibanungo da waba ele lebo shen sheda ele lebo kana maraka Usaba ngo komta mabiru amando yi vallahi vumbulo ayo kana na komore nem na tugo dia unor mo widuna wo Allo rongo wai ho mwana mashenda buwe micro shenda buwe micro so ba rongo rishi Oui, miamu amumwishioni shambisa washenda kaja buwe micro mfike. Oshe buwe micro ya hoyo rongo rishi rongo washenda ngamishio saba ushawa shenda ntuishi abo micro ibula hunu roha urudi unjie babo shenda abu saba endelea ile za hili swala na huzisa ilo mtukufu usu mazuki watu na wajomba hatu wanwale bonti juba arumeze grupu za WhatsApp na Messenger Maskitifu kwa juzi mwala swala hilo tundu emwanyasi abana andana ajute hari mwa group ya WhatsApp tike ubaki alafu baada na ajute hari mwa group ila siono tishili ambavyo iko uribesha invitation Abu Rakshati eke mwanzo unje uribesha invitation e mwanama Abdullah Yahya e kangwanzo tongo jo je haya endelea soba alafu tishia ambavyo za message za kazi zijabala nimivangu tijita mka ukaya tushukura Mwenyezi Mungu abo ukaya ti integre wanadamu ikaonga ruwanao neo tovada abulo maswani hula ni ke wazimanda minao shaumpolezo bala tishia mria ya komante bala mbuka muradina mfanya taso babanu ebango linunga bandu wazali banu tambe ngele bango linlo kalifana nambi tiroha ono tiroha obango niyo katika ndani wasudi mongoli mwa maskitifu majiro kao ngoza mbo banu kaya mrohama Dr. Zile kao rumishi hakuwa kubonse jubanu armadaraja ukaya hata wazungu wenye nsinu Dr. Zile edaraja ya rumisha bonse jubanu umru ya bidia yani ya considere wa zaidi hana mrutoka uyonsi yukaya ndabala obala bwana hamada zinu ya jaji komri ya mswaliti chaende yatsona kaya leombe sengwanzo ya integre communauté comorienne har madaraja heze tabu nziro ziliyo ya wasuli daraja ukaya leo yaji wasulishe mbavanu hamada vanu ikeka subuti atabazemba ale har madaraja heni mala heni mramjwao ya monesa ze tabu nziro zihunda we komori la'allaka rijo hunda mbaibadanzi ukaya shindari saidi ndongo ikande communication kano itoka uyonti ukaya dunia wajweze noze shahoka banungu je reserve yukaya zemvuza henda balaha hoko kula ozamba yukayaje balarenge micro yambo yarongo shingereza au yarongoze mama Sharifa ya mnoze shizungu arimara telefoni irjoka katsu dungo ni anukatsi wa komori ono chasi wa komori sinder dunga oze Facebook zila rufanyao nombro de villa ike onro hamandao rijo kaya ila shoba arabi dirishi nerizingare ilambo darabi dirizingare arimaye dunia ukarisimbishie dunia waelewe takunziro rio na homa siwani ala kulli hal wakati taunu uja ukaya ngono
onsi pia waja wajizimbia arima ze WhatsApp hizo ze grupu za WhatsApp heni mwenzanki nguju haitia bala arivala yankilizi lilava shaka banamba urongozi ukayo dunga ukawanadamu washinde wa waswili na fikira zukari zidunge harma zitendo ala kundi hali mazuki watu ala kundi hali wakahumlewani wale wenswi wasawalinswi wakahumlewani wali eshaya eke jajo wakati ukaya mtsirive mvuyu siraka hambukaya nyonsi pia ni wanadamu kaonga mrumao chwa harma zembana zinu eke jajo wakati ukaya mwafanya roza msinadi haukweli mwaune komori bai komori ile mbele ya zaidi wanansi kwa tu nishilia nda mina fardini si onrolo harma societe civile ngamjimilikio na parti politique madhamana wa parti plan ngamjimilikio na majeraha hatu mabavu ya hatu ukayanga muhisi ukayanga wewe nde ulo ni amahame wewe nde ulo na jau wewe nde ulo na jau eke jajo wakati ukai mabavu yanu raya hunsanya rasa honzani raune komori hokae komori se wasulimaba nwaziru yonde message muhimu na kamuhimu muhumbise osoni mweze nwazamba havo ili wandu wanuele yokangariko zao zaidi na heli ruko zao ngari wangali yao hele zitole zima wadoelewa yokayanga sina rashi nao tikazavo mwanashi shenda haja kairi ya rengo mrongo kangu jojua rongoe washuka. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Très bien. Mwanama shenda sawa njia kabla ya rahanzari istafidi haku he hikma ya hanyu he fasaha ya hanyu ikayao yomengoni aina mrumiti tumrega roma directeur hangu paske minga mi masuli ya hizo njuhamba bana aina namna njuhamba ngaminezerezo abaketi ya mroma directeur hangu mimi sinada na izime kanga amini emruni mtio bana uri hadisi ngarjo korrijia na banu adabu na stage holiho de mahadisi namna jao ni stafidio sisi ngarambao bainge waidi watu kamba kweli Mwenyezi Mungu dojo nika khair ile swala kanzani huzise ili beneficie he hikma ya hanyu mgambani o aloko mori leo ziko ya waswili ne matoma na wasiasa waluhunu ne makatira sara waswili haukaswa bahu akaujeleza basa ya beherisala ibeshi ya samra jazahullahu khairan abrisa ribai pajio o aloko mori wanu ambaye kamja no waluhunu wamba wadhulumi wa wastaarabu wajulwa ngona experience e kabidiro abashiri sala hindi holi hwenti mwishi ya jufatihu ya zamba jana mwishi ya msaidie na belu mmono izo wikayao de mahala eze proje zahe mana wazali amba inga manzo hindi ni tsena ifasira bakarjabona ujorongo zo ndulo dawana uhunu wambaga mmanu bwana hindiranti abidi owalo komori lebe alabdala no anroha upia ebanu kweli ngabo wandu walinda votize lezarewa haunge lazima hiyo haziade litifanya mautu ilo de swala na kanzani huambie wakati hiyo jirendele ni masuala banga yebanu itinda wala wadungo ndao nungwane zenzi pudani mabuhu shabanu wana swije kwanza ruhadisi si ujwa wanzi yabanu rijue tijeramba macha yana msajaja ukanga rungo zao mafundi watu ngarungo zao baba hatu ngarungo zao watata hatu ngarungo zao mazuki watu walona mahaminji wasoma yaboge bidio izorjoka uambia ondoa stafidi niso maana mafundi watu zuki watu mzee wa hatu ikayao yemengoni mwandu muhtaram na wajuharume bwana inu uwo mndu wa sharia ngeyabo gujojua jone sambabi eka ngiyo afdal tafadhal maana mashenda audio de masuala na uzisa yao kabati voti na ede mru amado bebe mzemshinda ikayao halarumo mtukufu wa ibembeni tujua inu bahati bidai biari helele hao kana wandu wa staarabu mara Mwenyezi Mungu Jasufi Saidi jae otujari helele lechuila msaidi ya tulomba eda hambe embajinirike na ilarifu na zile na Dr. Salim na zile itujari helele nduju itujua izo yambao shange bidori beherisa la banu lelo wandu wanu wadoju ya kana rimtende zani karjajo mdanianize nkaba enti isange ya plonge haruma danger ziko tola hasihi ekanga na parti bidim nifanye ekanga na wandu bidim fanye ekanga na staarabu ekanga na mali rano baki YouTube au mbaki WhatsApp ona mahadisi wa mdo hadisi gebidio owalo komori wabanga rwano bwana urungu wabamje ngabo wenji waisawasiha emakatirilo na yan ngabo waluhun azali ngwa bokana wanu wanzo waje watedamu wanzo waje wate wamenye amani na yede ya imenya yede ya nikaondumizi nga yede uhibo yede ufungo wandu ujojone saje mwanama shenda tafadhali.
Shukra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu wa Islamu wa Komori kao domdidunga wema katianu. Nani wajukoridunga baada vanu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ningarajo shukuri ya Ustadh Fardi na ukayabanu uharimwa she jihadi za wanwa pia shahena mru ngena ehaze ya hahe. Abubakar yeti ekafana na Umari o shujaa. Umari ekafana na Ali Abi Talib hoa onsi pia. Abo hena mru akana zemfuwe za hahe ne akile ya hahe ne hena mru akane kategoria heka o wanru wakadoira. Alafu heli zembwana zinuzandisa rangudu wakati zembwana zinuzandisa ngawe vanu ikao tishi ya juzi ukazwa numero 10 ya bonsusu ifo kama kartaru mashuli banga sara msiba haukenti yatu yangamia tiatu yangamiziwa ni makungu manyo menji haukawa yangamiza handani inde muftora baada abondele jeshi la Komori ikao we hansiwa yabo wabirilio wana wa Komori warendeha jeshi lokaya wariuwe baada abonde muftora haukaya hate mwana nyao harengwa afungwa aburukana ngamjeshele yabo yamba yeti imamu na singar Joseph Fazamru imamu no kwa jahe kwamba tinde hali hiyo shawaba kiona woi dhalimu mwishi ya fundi Ali Haji hambana Somala mtara riwabeshe wandu manga nejo kirike nyumbala lao ulibo mwenjede jatindai ani hatafsiri yokaya wandu waloko moro winji 99% ongwa tsingoli ndo wandu walohunu halafu oze ya Somala mtara beshe ngarba ko harmwe suije handani mimi tikaya armweti ya masuri mimi nawe Ustadh Fahari shaesha akautongeza njiari mwe bwana aya nzima horajara kaufanyilwe tafsiri al-Qur'ani rambiloka harma suratul Bakara rambilwa wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya rabbihim yurzakun tielewa ukaya yabo shendango konsije yori somo mahayabira shabora jaban ronwe zijira armenti ya hatu amande hedu dingo sambe na wakati rangu haleka bati mru ya juha yambangaze ndonai shara nguze ndongozi shachero na bubaka ma president wenji wakayabo shawoyi woyi hashia chero innahu tahfa woyi hadepense za limiti mwanama sababu bwana woyi halafurika ufikiru kaya abano wanaha hebada ngoma shababi wamba wasomo weyilukumani na Fatihu rikahamba banungu wajoka hujawaelewe aya ya Yasini wamanuamirhu nunakisu fil khalqi wambie mzaza hauna babao banwema haya hanyu emana mriajisewe halinu emana zakilizala wandabo kumsanganyi wandu aduhazi kwezo nde Qur'ani yahamba kai kamru haisange mduhazi abo bila shaka yankilio yobunguza eziungozo kazika hamande elila shamba balu kumaningu chitomvu eni wakati yambwange mwade undo mwiso wa hujinga hahe ni wakati yambwange mwade hona haya wambwange mwade hifwe ngeze maliza Komori ya virende siho ende atulwe mipira nge ya rudi ya reje ya Jone Sokaminga ngami na mvu iyo ndongo ya shilaba yo ndongo nesao kaya uojinga alafu wana hahe wabidi wombo kabomba haukaya yambwe kamrwa tsuhengu omrukansi kama mbaba hanyu bolukumani dawe na Fatihu ngwendo nayi ashe banukuja jabanu jorikisho wana wa Komori banukuja banu ujolekeze yenti halafu Fatihu tishaulaba ya wambaja zila juzi olaba yambo kaya yabanka mtone nema inu enema ndai baba janvio huzambandro yamviwe kaija yo ya heblo na mali shawa Komori watu shindo hunda mnado zao majiwa hanwa wautindo wajo kushida wa hundre mapesa wadorenga avio yuaka ujaniyo haya eronge yabo babalu kumani asiliahe lajin rukara swafi bofundifari Henry heshokazi kongujo wetimru ya bala mizinga simru ya bala tambandrongo hatote mna karavati wa ruju ango tojora Facebook mrarungo Facebook toka mhara hata yasihe haki ani yemhara ingeyeti mhara wallahi nemgu yariumba bahya jokana hajane nimru ya josayo
hajola wandu ikawa si harimo aeroporo warohe ha usalama eza saya beko hamba zambwa karadheni mru atabaruku mbabi samra vanu rango sikuenda beti salama msamba beti salama huka beti salama wakati wakanua na wakomori watukufu wakahende science shara ngumbaba lukumani ya janjia vanu hairende baiti shari kandu ndo mbio we waswili komori bosaba kuende beti salama mruye sai homrajo ndambio ya trawe au kama hala hambwanga bo malimbia si swao wana hambwanga bo wagangi waloya bo wakansi aipo mdungo ndo yarende halafu samra ekangwa mzo enjizi yanwe na inwe sha eni yanwe njizi na rudasene mitilili wakate daula ya hakijo huja eni jonwe njizi yatifanye jahumedi msedie hauka humedi msedie hakade nwandu wakabala pia eni wakati ezi ya roha ngutorudende nyindwaji ebe ngabo mduna kefieri na mbaba dukumani yabakie naye o wakete nasri johuja hauke nasri yokabati helinge johuja kena ukiriri toke hali inu mtuma wana mahaminji kena ukiri wambao kana mtoke ho mdora uwa hena mrulo nakili hamande heludingo zamba hena mruti hamajia jinrula hamajia ulo nakili bahingu juo kaya kena ukire kena suri kejaja kena ujaza habari na biema zababi walo komori surtundo amboeka mja swabahwasihi hadunga na shamu na mwanamshwa hatu au wanashwa hatu mziro ngoni mbula desire waeche mkanda mtawa mbula desire yemkanda nyuma mbona mje o wasangwa uyihonga mjoka bawo wenjiwe sawa sihinga wenji wasiha eba nunyinga mwanzao hakika hari mwankodo hari mwe jihadi hamanda shina ukashinudisho shinu jihadi ukahutwa ni minal imani ngamambondo go hamanda zinu ngamamboka hakika ngaranzo barufu na fahari no o wajohuja hari mwankodo e chef de baeka doroha ho mandonia filmu nyido ona erodi woye ufo mwisoni aboke na ukiri eba ngamanzori Jason tipia halafu swabahwasihi mabaeka mja swabahu haja maudu barufu ya sangwa jamba uri mwanzo fahari ana mwabezo mwanzao na mkera zibaba no wakozao ndanye mloyiho sisi ngasi hunu buhaleji bwana shenda si ngasi hunu efirigonga mwiyono tsaila abane juha bano mjokenda hazinibo masihu no mjonra benrulle ranzi rekande shajana enyinyi ngamjoula shandi tishajana tisha leo tisha maudu yekale zwalimuli nungilo banu babadu kumani haukaze mali harenge hahubia ndena dende wana hahe ne famia hahe yawe na kautuneze aya ila nambe wala tasabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un rabbihim yurzaqun tikaanzano ne sokaya mimi ntimhara na hufa ngamira di fevrier anizambo banu fevrier ngamsiho bo faharidini insha Allah le dati wotsindo wandenge bien suhamba no aeroporo ngwajuni rabuatami na wangaleze video za komora actualite sikuna kaiho ngwajuni onae suraya wangale nanu ya faridi nikao yotambaziwa habari za komori ngarijo amjosi hamimi mtisamize mrwasihe ngamjoka faridini kujahiba komori kujoka mhara noenda komori za habari kujahiba komori sheko wakati ujaha ngarjo henda na singarjo fete o siku hiyo kojola la mrungu jo tawatolwa ho mazangani hazinibe ko hondo hurili sao norende ebongeya wananyasi wa komori watukufu wa hefronko memlo komori wa komori watukufu mtabi haoneze ndongozi jiriyo yo fasili hoamba mrungu tabiho shasha babi yeujitoa volonte harongowa houlime hamande heli yamba bamo na Fatime hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya arambia eni onombi na zihawe houlime
eka kana ushinda ndo mhono kana ushinda ndo rohoni ngeza nyunda zi na mrambie za nyunda zi ndo hamba ngamwambao shahena wakati mwambilo kaya karju wallahi mbabalu enhedi mimi isufe jihad enhedi wangu wa msifonambi shamswaminu kesufe jihad hajona wa komori wa seho pareni hula yarengeze bunduki afanya maula vandamu naliti mkomba hale raduna ze filmu ya roze jau kajajo paro subuti sha wazingara legirine makalima yokaya uhanduza mhara hoka hwende Tanganyina ndrabo. Samahani mwanava mtukufu Shenda ngabo mwananyasi mtukufu ya wasili harume direct yabo hamba et moment donné il faut arrêter les bêtises et laisser mon président tranquille. Mwananyasi mtukufu bwana mzee bwana ikayonga mambo Mwenyezi Mungu ikehaundana na unono ekangu juo ngujojua unji ya jeleze mbawi ala kulli hali hendeha ulawa ni watoto wa ikoni habati mbi watoto wa ikoni wao waongo udaona nono shiao nono izwe ambao bwana mzee bwana hajibu nono hajibu haujiro erezima harongoziwa hata hasamaha sho watoto wao juzi ya saiho ende afanya babizano za hahe hende bese ha undana na tabu hamara buntoto wao muda hubi irudi tena ajahaundana na tabu za watoto wa ikoni harejei watoto wa ikoni waretelwa iko ajaretelwa eba izo yakautahazi parisa mjeni we ajafanyizwa ngo hizo alafunga borirenti e president wahi tranquille yangu jojo njia we hajelezi hastehi ujombeshe ya risala hindi baada tu hanjia yabo ngoneze komateri hakomate yabo ngo katila riendele sije mtukufu na mwanama bwana o mwana nyasi mtukufu banu hena mdunge na droit yake position ya hadi shange bidoya eleokaya haki yo haki ila yaumil kiyama jabo konrabo izonrabo ila yaumil kiyama abo maulama uamba ukana haki yo haki baigo washashidwa ifanya wala yafaluhu alqalil wa الباطل ولو يفعله الكثير زombi زومبي baigo arupi ngondis endeleza nam yabo sisi karna ujua rambe yatsambe ukabanu hena mdunge na droit yambe izahahe yambezo yonao ni mdunge na droit ya stoneo ya mstoneo ebe ngiyabo yu haki ya hema nyasi bwana mzee bwana bazimanu kangara partage au msiba haukaya eza uhunda hizo yabo hukahenda waonesi wokaya karitina nsi hokawende mahala rishie melezo heli waeleza mime ngoni mwa wanrikao zefikira za bwana mzee bwana music partage ani music kubali njambadi zo pia ukakabati mru yarandaje shekote inu ya husu yensi inu mitsi fikira nzima minae nsuku balukaya owandu waralo hitwa pia nsuku balukaya tabwilo komor nsuku balukaze dogo zila pia aribala nsinge ndaondo yondo konsu partage ndamine mwana bwana mzee bwana shawa katimba jo katafanywe video zinroaji za ki activities zinroaji wakati mi una zinjika bwana mzee bwana bon nguerezona ukabasonti pia banu ngasobangweni hunu kabati mrujamba ngena akili hana wasaya wala kabati mrujamba asomwana wasaya wama ututu minalani mila kalil ene mrunge nembabi tuntu shakabati ulona inji abo hata hojo exprime banu ebangaba mwana bwana mzee bwana izonu hambiao mrukado la mwayasi ya luhashiri wewe ngawe hashiri eza sanga mjuo kaya izo ambao hohangwanyi ukana mrete president wa hatu izo tinde zilohorohoni hao bwana mzee bwana bekwa Mwenyezi Mungu ujue zilohorohona ho wanadamu Henry wewe ngo juohorohoni ngawe na yakini ngono kaze ndo ngonga zendo nai hata huzamba usiku akafanya video kahura la hitwa uka yemru yaka upo wanrua huwe wa imru wa ulona na wanrua haju no wanrua haju wao wawe ya henti yabo de president wa haho huo enga bobo bwana kuna uzilwa au kama Mwenyezi Mungu amba inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura zenzi yangizo mbili suau dungenzi ya njema au dungembi walabu jahali na Abu Lahabi
rezongio na mnatambu mwananyasi hata joka urudia rejei rezo itawa ngamu mjulizoni usikitifu numshiba na uparisa ya uka ngamu publication inu yanziho abantu publication inu tukufu ngamu namna yanziho nous yanziho abantu ya ukana la direction de campagne de l'AMP d'Ikoni a mobilisé le maximum de personnes à l'occasion de l'inauguration du quartier général de région de Bambao Amdé. L'honneur est à M. Assoumani Abdou d'être désigné directeur de campagne à l'AMP de Bambao. Omsibani Lonuo Ngamonao Oi miongoni mwa wandu muhtaramu watukufu na tuparoishia na tabu za hahe ranzira zwala wajomba hangu wako unanza. Oi hakaanza yake president 2016 waide mru wa mando na kaumuhimili ya. Na oi haparokada ena azalie mahaya mando ele hanza mzinga manye wakati ya jahunu rimuzi sema suala. Atumani Abdusalami woko hakaya TPG aka ministre de finance de l'intérieur Harudi haka demhu waheze meki mjomba hangu manzani wangu ya ko unanza ni ko mwanza lelo ngeda ena zali sedumari ikayao haka miongoni mwa magamana wakawa hunu ambasadi ya Paris Komori hunu Paris ngamonao oide dhamana wahe yakawahe Telecom Ibrahim oide meri wahe Bambao oide depute wahe Bambao yate sharp oide dhamana wahe Elig Adolf no wandu wonti pia wanua runa mashababi wa Ikoni tawaonga maona oide yaka dafua kiki wao pia oi miongoni mwa professeur wa huu wa Komori Abdurrahman akausomesa ho lycée ni mashababi wanumaona wabanu wote pia wandu wanu wajuha wahimili ya azali ya wangamiza ya waulili ya wanaha wahafa wafungiwa watona pare watona mwenje watona maji olio ya ukamzima banu harumwe makadri wanu pia ya jitole ye bahaju kana fikira njema na siri jwa himili ya humsomo wa hao hounono he akli ya hao he malezi ya hao rijokarwa himili ya habahati mbitsa wanu pia wadungana na wazaza hao uendengwa himili yao ile katili ile fujari ile dhalimu laangamiza laangamize mwana hatu amadagazo la rahitwa inaarifu ritona maji ritona mwenje mwana mashenda wemru waika yao ngawe na famizaha hukoni bahata imana mshoha zaho Maulid Abubakari ulo Marseille mana nyuho zikiwa ho hatoleleshe harumu mjwa Ikoni hakika haji hata onde madhamana wa ejabadi inde ki abonge lelongo no wazaze wa Ikoni ne makadiri wa hupia wa Ikoni tawanu riuliliwa rifungiwa ritolewa wanamu hazini o madhamana wanu pia wende wangari ya azali na yabo rikauta pare amical d'Ikoni ritia wakaube wa Benila Majaya amical d'Ikoni waibeha wakaube hazio na ordinatori na zindu amical d'Ikoni hunu Paris derabeha wakanza watu wa maji wazazi wa Marseille wende waone hane Jabal Paris wafanye zeno hizo kabati mwenje Ikoni ndo sufre oswafi kabati maji ebe atomoroni kaza juka Ikoni
riuliliwa hata leo kabati mahakama wana waikoni ngo zirewe mzima hajahala tiwa hunu mzima hafu amadagazo adiwa kabajafalisha manongo wabaki ti nzima ne kampani hobulwa riero mabil deseri na mbakafu zengo zilala oandu wanuta wanu ngami bana jode za ubishiha sa izo tilo zora kauzanta izo tilo zora zombele ujobe harisala hindi babanu ngasi haruma bwana harumu mji wa ho wabili omji wa ikoni ulona wananyuho auka banunga si bantu yensi ya hatu ngabo omri ambana nyimlo faransa namba kineze komanteri kabati mrulo na kili komori ujokane ngabo ulo mwade upashiyo raija bazi ni mrulo manga ngabo mru anzu ya dode raija lezo ni mrulo manga ngabo nyumba iwa hawo ya nyongoha ikailati ya mrulo manga ngabo gari la kibina damu komori ekelati na mrulo manga bato wa hafa kabati ujiwa raha o alomanga wejabe hawenda wati isal hamada inu ujobe hakalimada libi ntijomba ndami babanu mimi tizalomji wanisomesa titabuha rijuharishi majingo wa ikoni neze hamadi yode mana rijifahari yo rishia Said Ibrahim rishia Said Ali Kamali tijuhati hunru wajomba hangu makadri ese inusa benime eze Atman Abdul Salam eze Atman Bomeri eze Gulamali eze Alwasude eze Dahalani eze Baghdad eze Hamada Bwana eze Aligeri eze Sulaisila eze Masumudi eze Hamada Hadi eze Fawuti pia roati rijuari hundu suifana shewo na ilimu elelo ndo Hamada zinundu kwa uzambaji sio ndo uliliwa mwana hatu 2018 watomba mahakama emeji iulili wani azari shakabati warendo jizo ikoni warendo oka abo hafanga abo zirewe hata maudu twa kiyama mtana watu wa gazi watraumatize wanga abo wapashia ngabo wa lozi tandanira 2018 atalelo engo fikirija mtukufu tafadhali. Naam, mwanama mtukufu le suala hilo la husu mji mtukufu watu wa ikoni ni suala lona masikitifu au kangar juao tarehe ya ikoni au rambe wa baba hatu warambe tarehe ya ikoni kwa ikoni ho kapati mra akausubutie njai ho mtana katide makati ala adu hamba yambaye trambwe wakati ula kati washili wakahuja no ani heshetiso sha ikoni la fabashe masikitifu ali ndo kashetiso shekoni shibaki haru maraya mzime hali inu ujorongo wa harungo anayi hafumbao mjina hii wa mredrese shaezari hunda ikoni uzambandro sime silamu ya mwandu abo siba zima innamal mu'minuna ikhwa abo siwanru wazima za hunda ukaya leo ruliliwa halafu ba Micro ikupe haiho volume itawa hiyo ulio dorongo wake janjia maranzi nangalie arongo warishi eke tukiringo jokupe urudi unjie tout suite rudi ube invitation mwanamsho hatu siti dharfa ikayao njadi waza wakati ya corona ya rema ya kautinza maji harumoshe siwa itukufu shamwali wasulibanu mtume harambi ya ukana albirru la yubla wa dhambu la yunsa wa dayan la yamut amalu ma shi'ta kama tadinu tudan hawasulibanu ekanga na fikra bawe mongoni mwandu wa auni wa kore husove abangengo jojo endelea husu habari za ikoni baada de masikitifu rauliliwa rafungiwa radaraulwa waliondo tujojo ndo maswani ritona maji ritona pare juzi jerende rafanyole darau na waikoni pia tawanwanu wende wahimilia emndria wari leo wanahitwa ya warendezi tabia pia endelea mwana mtukufu shenda ndo waikoni nde makadri banuye hakika
ya kikaze ngozi nzonziro walaze ngozi nu anungojo kaya ikoni unu mji mtukufu unsi mji kaya udo babaroi hali inu kasabade hali inu shaiba kishano kaya ngabu wandu wa uneso kayari hena hakiyo eti tuhambwa shamtumamba kulile hakuwa la ukana mura na rambeza kweli ibe kwangizo na nyongo أقول ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ala hali yo ustaz alafu maskiti fia ndo mji watu wakao ndo mjika ukanetiso notuka etiso kamvu bahi na usubuti shane ilmu ya ikoni ihondo hakale pala shoku ikoni wandu wakahenda werenga ilmu halafu badabo bajabanjeza na ushuja ya usubuti hale kartu cha ulamu ikoni mrutoka mhara kawoto sabwa sankidi halafu je hundre kabale ikoni usahure je daraja ukaruli liwe mwana nyasi Ahmad Agazo daizo hamba kabatinzia kabatata nongozi liyo ribakata ala dernière minute bari ngabo election yajia fanye madharau yala ya doba la makafuye jamba ne valorilo ikoni yo ke jaje ho hamba balu kumani wala ke jaje ho Ahmed Abdullah Muhammad Sambi tijo kabanga rumbao babalu kumani bai wala sha diaspora ndo wafanyao ne machama ya miji ne miraya wondo walekeze development lo harmwe miji yonti pia kabode mjini hono bangwe kuna atela meri mbabiza la meri no serikali tindo wenda usha wa hao ndo mji ekawe rewe sharafo kashin sharafanga banzoba kela meri hunu au baka gendarmerie hunu bahi kutuona wandu kutuona serikali wa bala material waenda wahatu kangarwa ho ila meri banu hata moroni shartu waseho shido ni hula wasankido watazahatu na bokwa jahuza warengezera limajana maili na balango ho jua ni kemvange nyauna jao halafu ni ribakiar mwaze ngo zatu za mji mtukufu ikoni hamastehi garstehi wa mji mtukufu hatu wa ikoni shahakika fatihuti demro jajari ngumja hatu wa ikoni au mji wa ikoni yarirende zinrukabu ya bale kafu izo sawa na zila ya mbajana fatihu ya subuti ya hamba ukaya ekamtona enema inu ko haribe har moyuni Afrike kamtona imarati ya vio eyo neema hiyo bofatihu na wengo pashiyo hena usiku ngodungo mbaba hao au ngo pashwa weche hubirize ntihuono hedize nziazi ndiyo sindairi harimo ulemengu itona mwenje bofatihu sindairi harimo ulemengu ujoka ulalikwa majilisi jahanidwe au majilisi itanda mjini ekaula washili abunga bidwe kanga wo maharibi urohera ngu onzori za tasi aribe hamala ujojo shindo wahe majilisi kasna president ya rejiza imerete na inwansi juba kasna president ya mikataba itomishashila daula Imarati na Faransa kasna president ya mikataba tomishashitela na Marekani mkubwa rwanzo hili maendeleo yao endelea. سبحان الملك القدوس والله fatihu hutorenga hatowa mwimilia wala hatowarenda wanazijomba hatowa mwimilia armserse ani hatowarenda wanazijomba zenogoya samba zila kabati mruvo amana ekati msedie kidabalaho ekate majakono kono ekati msedie kabati mruvo amana ya jwaba ndungu hamanda zila haukawe fatihu ambako ndo somo ufanya misomo daone mabani harma Senegali izenti zabonze za Afrika zila pia imabani hao wao waunga una zevamana ngwalekeza uzenti za hao Ibrahima ola ulabani hahe ularengensi ya ulanda hu Ibrahima Burkina Faso ulabani haijo kirike wasomo bazima Ibrahim Traoré Burkina Faso voilà mashababi ze Sonko wao pia wajuhangu ataho revolution baho wewe hujuha ngore mbaba hole koti izo kweli tijila video yando biya bebe sola ndawe aronomba bahahe aronomba kerimba bahahera hanoi eza hati
ensi za hekeli mbabaha he Hanoi. Halafu majeni wa Komori mkubali mrohorwa rirendwa mankuhu eni wakati baje uje election dovurizo ambanko mbansohole rerenga owadzaza hatu mjemjusiwa mwende mdoni kwa rali zivizili no mvoti woi ikaona hanyu kwatu soma aronweli sedi Muhammad Shahito somewa gojojo masarani hatunda balanono ebenge yabo kartina ngojo kayo mjo waikoni wati mjo karwa beshe message haukawo mji mtukufu walona wandu wa ilmu ze daraja pia rama doktori rama ingenieri kabati fani ya ilmu radini ya Kiislamu pia kabati fani tekoni ngami mshashi bo Ustadhu Faridini na ube message ikoni karadhi banga mshashi shati kaurengema sikitifu ya hangu yokaya ikoni ya jana yendenda ewa ikoni wakweli wendenda kwa Jafa hena mji kwa Jafa ngwao yabo sha ewa shanjwa zenyi wengo eba nukweli mbabadu kumanizila za bwani mtukufu Ustadhu Yusuf Muhadi bwana eba nukweli banungu abudiyo wagangi hakausa zenyi wengo zaho wa Komori inuni dabo Ustadh Fahari ukatema mufti ema kazi wandu pia watuenda higa wambe hena ndungajo hamba wadofanya made kangara somo ya turi ya maulida engodo na turi ya maulida no katiramba wakana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya hata habusoni sallallahu alaihi abanga sehaliyo ena ndongo babalu kumanga sallallahu angartingo hamba hewalo yawo ya masikitifu mahu kabati mkuu kabati mtiti kabati mzaze kabati mbaba onti pia au onti pia ngwahulwao hakama na nkadila emo hulwa urisa hamba mkamzaza mrwahulwa mbaba mrwahulwa ngaritsa kama yamo hiyo sha okweli kejabidi shababi intellectuali wenda wafanya universite Senegal au harumwe dunia use Komori ujodo ambango dungwera nge Ankara ilo yabo yuwa wana wa Komori yambwa azwabwe mananyasi batso hajare nge mbabi ya wakati wa ulapinda uja mrulila bahi ndo banu bola pinda ekepasa swanurutona majiri tujwa kweli mrungu tawazo hendrini abwalo hari mabahati ndasibo fari borlomiji ya bahari karjore ngale fuguri tawaze shawabaki kwa jota ya mamu miji ya juyu amta ya mamu bamba fa inda yajidu ma amfata ya mamu swaida twayiba aboyo de aya mbabalu kumanajo mwambia ni maude kamsota ya mamu ebenge abo mtukufu Ustadh Fahari vanu owandu wananyasi wa Komori ukabala rentsi mji mtukufu ekoni hakika na rureti bawala piangu ajuwao wala usi ukabala kwatu koza sha ndaila nambo sikila Komora actualite kusuni mafundi ola Jibrilu wandungwa mrao hata ngono hamabala ula mtume asisiwa ila demana atakhshawna nasa wallahu ahaku an takhshawhu kabati heliyo kamrare mwanadamu bofundifaha wewe njoka hura wewe ni hurao ngojoka hufa yawe bidini hure ngojoka hufa madami uabidiri mre Mwenyezi Mungu yabo mimi Fatihu na Lukumani be kwangu jokorenga tana yado ntowe manyu wallahi ngamtsojore jeibala bade kanyi mafundi mwasome ilimwe inji au karamba ngabo wasome wa mautitu minalimi la kalil mwamba shinuti jihadishinu shawana rihunre watani wa hatu no huria wa hatu kama mbashi ntindisho ngamjozie bwana shekashi ndisho kamjorejar mwe aya wala tasabanna alladhina kutilu fi sabil bal ahya'u inda rabbihim amjobakiyo ekatifu ngamjoenda ihone nado amba maskino watu kawa wajawa dungushenda na Fahari na Barufu na Bolto na ani mawatani wa wanzoe daula ya haki shaki Jafa yabonga mjobaki wa wadofa wenji harmashe jihadi imma an-nasr wa imma ash-shahada wala kuna haba ngo wanongwana Abdalla Hasani mru mtukufu manzani wangu ndondondo
hamba ukaya kena ukiri wambengwa nzozaye nowo mtseutiwe badeka we Maryam ibnata Imran chasino na wokana huja ngebidio kuna hamba ngwanzo wende mbebo ni rawe jafa tijau amshindwa neza mhono bomtsona mvu mshindwa neza hanywanyi mshindwa no ukoza zila mtume ya hamba eba nungo jwe mongo ni hypocrite arimwa epepuli ya komoribo fundifari ndo ukaya owandu waona wajaze stadi amituja ila jana juzi owandu wana waondo wajujaza ila munyi barakali jao engeri be hakamera speciali yende ado filmo wandu justi roneba wandu bahiru jonro wenji ngwatsingo henda hula ebe ngabo zinde zaya undo mavuto amaya ndizo ngabo mzia paramba ukana bofaha enge ujahunu uomze wa diaspora alafu ala bunjilio ni sambe ula aruma namba kan enge ujahunu ndo mraoni kazi wizidi gari labure amba pasha banu leba la urejaru mwa diminuit engo kupashi na wengo juoka ezero gogizo zero kutuja kubakina na wodo upande abenge madame Faidan Mohamed Hunjia welcome marhaba meji bienvenue gasibanu haukema fundi watu warambi ukana ekele bali silo renga owema nowai na ze qaumu zalaaniwa wa wandu wakawonambi watuka uharazana wandu wao wafungwao sisi ngaranzao ijobo tasibo namba ziko haretelwa basata na jojuha ti eleshewa mbahi ndrubanu sazinu ntina baindu na hala amtwalia ezembuza tukomori yeshwa majina ziruba mtujwa tanga ntina peti haka unduge degute ezengo wikayao wandu abana mjena mje waona ruwa madazila basi wana nyaso ulwa wafubasi ngari wanileo hamadagazo miti mrwasiya santaru maparti shama dagazo ulwa wasa wafungwa o karsina maji karsina mwenje ana mrumo watu ulo mwari ngebidio abahiziwa ngebidio reme mtango lirense za hunu rwangalie ngasiba ngari wanao lelo mwishia wala rakamba bangu wanafikira shaka tusaha wafanye emadarango rimenyo ze swala ngari la pizi wao mdrumzima turengeze malingu tupashia mbio endano huja daini familia hahe emijia hatu wanduwa njambwa de pia hakafu wanduwa unguhezi unone wasibabu de zeparembi lelo ze votizi ja kabatola miliard juzi ya hele mjilo la mtuje warumichi ya 125 millions omjiwa ikoni wabewa 10 millions ko imagine uhayati hamandugo kama bonongo bisilo jawanu no kazamdundabo mito hamba eza kweli titawa ngabo wenji watupashia magari sha ngono ka owanduwa rumilwa owanduwa bango wanduwa daidi hamadagazo panema na daidi hamadagazo zilazo jokirize ni hundre mwanama hafia mori si wakaja karumageri shahaka utambi hapo mwana hamadagazo ya ulawa mwana shewangu ya fia mori si wale kangalia ila arifu ya rumpa zenile hata ila arifu wakati ya jala muhambabi ya ambao laza inu hafu hakadeturi swafi abonge lelo mjibana ikoni wakahenda wanilie komori kamili wabaki un jour 24 heures na kampanye ubulwa nione riveshwa mabili dezeri nabo azalinga rumwe zinga sina mamfukare riuliliwa ngasina mamitano auka amadagazo ulwa le 9 décembre 2018 elarifu hala tiwa hunu wasangwa uzira unga ikoni ko timaji ko timwenje ko timayu heureusement demba fungu hiyo alafu ngasibanunga rambao mafudu watu wanambia idha zakat ahlul haqq ko waloni haqq wadaza fayatawaham ahlul batil annahum al haqq malabani machi wofikiri bala wodo waloni haqq ngabo wandu walomanga waonawe namna maji yalotelele mwenje shahula na hizo zontipia wacha wandu komori wacha warenge maji ya komori ngwayatwa tupa ohuka wambari maji ambao salsabil ngasibanu ngaranzao mkomori yake na maji yano ya ile ya tambuwe ya tawazi ya fulie ya pishie yake namba mwenje utukamuma ya mlembano go imagade kana ushinda bwade mziro ja kanseri ngeba hiziwa utufanya hazi ya liwa shawanda tutorenga wandu watu do watafanya wanasho watu naona na shohatu wandu warengo wanika wandu makopa ya mvinyo na uliviwa abo walio walikuwa tunda visa mwana waza aliarengenti ya hatu ranzibala ratoka hanzamba majibasi amba mwenje lelongo ambokana ebanwa mwanzo wa komori na enga wajuka
environ Emirati na bo haone yamanyo afanyishiha asiba yoka ngizo hadi izo envio za mafiti gizo hadi ko jamba Emirati ngam oka ngasi haruma ino africaine toujours balaye akafikiri ngasi haruma e golf au ngasi haruma les États-Unis comme udio eraru haone sayokana rifanya mikataba da sina Faransa na zenturalanizo huja simambia ni na Emirati ngasi na mahamili ban uqsim billahi tiambilo yokana wafanya mikataba daona wandu walone ntiyo yokahina kati azali ya Joe Komelo wa intervenir tout de suite waudu wandoze jet aliyo passion ndani huta juzimanu tani yokana inike maritime si lumeji ya bahari mruaneze RCO au mjomba hangu ya tambazi wenga la walahe ya hafamu mrehemu isome diskobire masifu zitia hizo ajari fana abasa walozi waenda hata ino fatawa wala proche abwere asababu ya espace maritime ya ihutwa awali zampionge zibirao zila pia zila lazima wana wakori basi tafiti wa bekie haina ulomwale Tanzania bushini hadi la fungu watungoida ujamabila haukaojoka kwa wanilia abo ngasiba karao ya enga dida zao jeri antimutation tipia nae ezeka umupia kamiziwa wakomoritsa wana basa wabaki haruma mafiti kama alikuwa moto achetwa ni ya Afrika enda rengamana mshohatu yote kwa mfitishwa komosha kwa tuelewa danger yauka wandu wa mtihaneze nguo wandu wenda wakaza fera wandu wafanya matarima madala wondo baki mjuma banu abo entingenda okao ramfili hana mafiti na mafoto hamada yanu ya public madama mtukufu Faidan wandia sasa hao tutoka ama fahari na ya tafadhali na ustad mbosho marahaba maana ranzi mwadisa yabo ngamia yabo sha amjubade mahadis izo mwambao shabeshe mwana nyasi yabo wakatie connexion geta wao maana ngarujua wa situation lo iho mimi izono nao si mashababi narambe si mashababi au si wanadamu ikayao rizal haniha haruma yensi ya Komor ngasi na wavupezo wa mato wabue mato rangaliane kartu shinda rajuse mato rawangaliana fasafas misila mbeni ya mahame mjinatu mbeni ngamtabiho na tena ngamtabiho na tena miutabiha hezwe kayao zijiri na mimi ngamina yakinio kaka zijazia hojiri na hizo kazi na uparozia nyinyi tanyinga mwambao hizo za virekoni na abo ensi yangazija kabato tujwa ze tarehe ze koni jabali mane koni jabali odo masuja na hizo kweli shasi wa mahame si wa mbeni rihana mbendu yangu au fahari shofahari ulawa ulawa sababu indri ze Muhammad za kambeni kaziti na wendo bwihanyo wambe kaziti ngabo nroji nangu ambao ngizo ezari jilia mwahajuzi zahe maulida ushababi wa mbeni hata jiska metina ngabo walioka nsujwa nambe wasiswa gore mato emato ya hata jiska metina kwa tushinda waone wa mahalaniso nsipia ya lazimani rende shanga singorengo yokaya faharano mewa abo mimiti hundu minja hunda maana ne kafa haruno mewa huno mewa abo efaida hijange juja daune famia haho hata joka hunjilia ihohule na sene hule sisi hamadami au si mashababi hamadami ka usuparana ngasina mavuto maya maana rikare hansi yokaze voti zinzijao wandu wa serikali wa mbeni rika ufikiri yokaya kwa nahunre pandeho mjini ekati desha handu zao halafu rijarendo wangalia rihundu tira kahimokaya kartonzo wanruanu rika riwadungu dingoni baba langu John Karali jana madina mna mwambao John Karali 20 ndrumie
izo kweli ujoni karali kumenrumi sheka urenge zerali kumezila valango jihuzo halafu maudu nguhulo mana valango nguhulo yende ya uhuze uni korali ziwizili na balaiha ni korali ziwikume ya hwereye ujuho ni karali ziwizili au ngujuho hulu harazi ziwizili hende ha uhuzu harali ziwikume halafu entu avili maudu jwambe valangu fanyo jao na vala wewe de wende wajihuza mimi mwana mafahari siwonoye hindini ya vire koni jabali senanga mtabio alis ya ukakejaka ulazimu sisi siwambeni kartu jona mnazoka ujiri shasi wahanju umebeshwa nga mihule she ejamadami ramba kabana ufanyishia kartu jua sharamba kala ufanyishia ebo engezi joka ujiri na zijiri ezijoka ukazikai na zikai ekeza virambeni juzi izone zanzo jazivirese na leo ebo nge na zivire shaka na ufanyiwa kartu jua wa decide ngwa jori detourna kona ur detourna halafu hizo zekoni za hemwa na nyasi ola ani yabo ani namna serikali wafanye koni watofanya hamankuhu kanga ruona nao kukwa hatu wemakoko kangwa nzoa zingareze nkuhu worenge nsohole wataho humseloni wadofanye jao halafu ze nkuhu desho balaka zinaka bwambendu zile zorre mambiyo zisengelea bahizo ndizo wao warifanyia ikoni warengele sanga hilo wabaleneze mashini ani yabona tutofanya mwarto warifanya masinku warita homseloni ngwa nkutao ilipare warivurerije ikebala ila parengwa jo waritini kamjariti nayo juzi kamjariti nayo jana halafu leo mwaona zero ngozi za kabili mwanzo mjamritinie halafu watona akili maana narambe de akili watona upezwa macho wadabiha wahadaliha wende wakubali mna moto mtiti na rangale Burkina Faso moto shababi hamadasi harenge hatua yansia kamili hamba no seno halafu sisi rejagar hadalia urjaba hai balaja c'est vrai ban karta makarti faransa enga mjosha songeza rajara samahun enga mjosha songeza rajara samahun kam tujosha songeza rajara samahun esha songeza chawao de situation ilo buhari shaka watu wanrolo matajiri mengoni mweza sisi lo matajiri hamadensi ya Komori tuma zamana wao waudu wapeu sisi ndo waiveri sisi ndo wajwa bahi hena wakati woto kamavuna vela wa boli woto jamsongoma vela wa nsongoma woto jamarunda vela wa marunda woto jamuhogo vela wa muhogo woto hena shalawa shoto kuja ndo wakati ratukana shani izo kweli shaba hashilio ngashore ndi hamanda hunusi sirilio ngarjoka na wakati wo wala na wakati wo dole zilao bonze yebo ngabo mwana mafahari minsujua enamna wananya siwalo ikoni wafikirio vrema hata mimi osuku hindi ya kahenda juzi ya sitabia au kanja kauhitio kaya rika ufikiruo kaya haina mbawa maana za nongozi biro Komori pia eke koni wafanjao wahimisa za nyongazo mbili wamba jao abo sure certaine mijia baki ngwajo justa za nyonga charger parso kaikoni waudo wahanda sawe sawarenga wamtaho mhononi yabo si wambeninga rjoka ufanya hareme koni hajari de mambeni na abo siwe koni na siwama hame engeri tanganyiha kartenda hundwa jina ngasambari remekoni deja hartola za roho koni hajambeni hajari sakada rendezirewe abo esi wa mahame na siwambeni na siwe wa ikoni engar fanyao karengema vya mhono sowa ili ranikana razingarana raremale fundo litsunguhe rajona mnarjoka ufanya
izorafanywa juzi koni nizorafanywa juzi mbeni sijoja ziridzya nziro rahanizo nsujua kangono nai shatsiyo ikoniwe chililia mbeni rishindiha yabo aborangamia sonsi no wana komori karsina bahindo hamade namna wahamba timbalo pitadi mana yo kabatembendu yatende ya hamade mbendu yo kabatembendu yatende mbabiyo simbala pitadi simba mwenje tsokalla lemba weuni simba pare okanga mwedu mbashi uno tsangamie ani simba activité ya hinsi yokangono kabane nsinu nganzo developer au nganzo yende sonisha vamakindrongoyo shahena usiku zanongozi johima zotsoka uhambanjeu hatensi nyamisaja ungesao ngamani no tujuruka tushinda rabu matora wangani mimi mwana mafahari mtukufu jona haji fundali haji hamba ukayaze pare zilo komori zila za manga kaja paro ziona ze pare zilo komori nzujuwa iho faharaliyo shami membide ya hangu mimi hunutuluzun liyo amsubutinu hambiyo kaya pare kedoka zwevahu hunu pare kedoka zwevahu yotilo mashini ya nula notahaniwa ekange kazi wao ijo kazi mrajina shakedoka zwa zivahu kedoka zwa garavie ngono tono ngama za kaubalo ansujela muhajana zwa majuzi garavie ani kongwalota beto ilo ndilo labali wana majialami aringo arozio yo entreprise ngo arozio no dotia we bazengama minja parozo na hundu ngamina suala muhimu watukufu ya lazimu ri dotana bahisha au ka zino hunda uzinu azali do pashi yaende ya dole ema unguno no vinyuno msajaja ya ufanya obonze ya tsona roho emana ya jahajirende chuinge bala shange lazimu ya basari jikoncentre no wandu gari unishia wa komori banga monao ematri ya lo faransa banu ya onao mwenje ne maji no msomo no unono neze hazi neze haki sha avec ça wa femio au kaba no iko ufatide matso iko ufade miyo mnyezi Mungu hamba ukana innaha la ta'mal absar wa ta'mal qulub patifisube yabwanu omwenje kwa tu ona kwa tu parce que emio ifu on hamada ara ya ukana wala qad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-insi lahum qulubun a'yunun la yabsiruna wa lahum adhan ulaika kal an'am wa anwamu wa mazi nyama bal hum adallu batawo kairezi nyama hanao abange nao haina mahala wajiri tabu anungwa puwao mbwa zende za sove za unduwe na ndugozi njibuko ngariziwe na usontipi wanu azali ngeno wanduweka yao dawa ya wapuwao ori ulili ya ori fungia ebanu ge lazimi yorifanye si wanduri wanao ya uka ezemalerizi hunda wao manga kartushindo fanya ndongo hasibabu deze tabu zihunda wa karibu nasi na wao wandu ya lazimu wa enshindo bainge uzulifu wakaba ni mdi ambao subirie uwade uono tabu jenu tudambeze tabu ngizo badi zoke zina uzi eri sala ndaibi ya kaulazimu ribeshe o wandu azalienda ya warenga ya jai watroseni o wandu azali ya warenga ya warenda parce que wanu wajipermete uhamada zila rakawzambaba nuza samra ya ukango hezo osifilo au osifu wandu ngondeze mati shauka jori jeuri teze na ujo kasi wandu raudiliwa eze afera za jiri mbeni zila yudu asisa ikoni haukeza ikoni rito ishieta tata wanua foredi hazireo shawandu wabangu wasufio mtume na imamu wandu wende ni mzate ularo vorwe na mna ila bala nezenuwe mna mwana mshola kahambeze ndaruna zila mtushindo avale abangeti kanza na behindu ebanu wakati koja ya urankwa zito rangalia eze famiza ho wandu wanudingosi rawa Julian Razi hawa rongozi eze famiza hao ema mufti wanu ne makadi wanu no waze wanu wahimidie kuru no watoto wa heseni wanu eke tu lazimu dingosi rafikiri o wana hao zelikoli wasome hao o watata hao ema zenye kumbi makoko hao omoshindoni rajuanda zidingo sibanu noravuka haudo toba kibanuru do hadisi hauka tani sozifikiri mzee wangu hapa rorengwa wakati wa corona hatu haruma beni
na bo akawatano harumeza wiya ya misamihudi akauswalie asubuhi harengwa hende wa mzingara anasho hangu ndushe kwa jakanza wanambie ya ukambaba harengwa shanga mchoishia ibabati tijuha bala atabeza jirindi we mtugono ngona mchoishia komori zabari vanhu wafumdu alakwa tutawanambia ukawajo kana bona da idea wandondo ajinge juze wa hangu shokati na joka wanambia ukarengwa wala tuswali bala kana gari la tukana ta makirtasi la hulo la kanza lifanywe makirtasi libe wa komori na gari wanja butu wako siku ya malu raka interveno ambassade idondilo na libalia ntwela tibaya e rumarbo e ambassade ntweli kaza bala tibaya nzi baiti balem na gari wo tibalia mna hindu tiro hatika uparonzi yani ukambabaho hafungulu na yabo ngabo ndo kufanya mabunjili yoze ngo pia shawe kaendea renge mzee wa hangu ya mteha rumagari bapale harendwa zila Aimani harendwa zila Fahadi harendwa zila ebanu garjo baki unafiki mbeni harendwa zila bahani harendwa zila ikoni harendwa zila kabati mufti kabati kabi shao henda pia ngo tungo swifu mafundi watu wajaza harume misiri na Ethiopia wakati ko jaja ya uka kenga sina roboku me basa rambie mruka fanya jao bango ishio izo ambao ya ukana mdati jamenye amani banu mdati jamanga wajuti hadamu na odo waita shangu anzao wakause ukana banu ambaga mazumje destabilize sikarna ubudi ya mndu serikali ya jorongeze bana sa yodo unafiki na yamba idha jaka munafuna qali unashad innaka la rasul wa shad innaka rasul yokawe mtume ngarikubali ukangwanzi amani na Mwenyezi Mungu joka izo rabu pasko odo anikawe zembwa wenda wo wandu wakati ko jaja faidani wa ufikiri ranjia naziba ni dasina za famisi nurekangwa ukomori rekangwa ubonze lingosi rajoka oyi mwana mshwado obi oyi mjovado obi oyi mbabando bingo do maulidani amungo ndo makumbi randi sofanya za lazimu aurambiyo alokomori eke umfanya jao ngamdu fanya jao kabati mrukota bia mamdu lohule uonomai ya wandu ya wanzao izo kweli dakaritu rudingare ulili wao para tasinja lamba mabosha ula shita rumofiligo rahunu tatu eda shamgo soshele banu basi bakibanu haina wakati mratu mama ge mwari ge video hapa hizi wa ge video duma na yenge video mtashole teli ya bidii tunze bio ibelu ndo binge video be mape feri alafu ana pale hunu kwa tuenshe namna lazima wasata wa maganta na wandu wenza ida si muri lazima ni ruamba pakari lide kuwajore wavoti wao bano basa ko nda voti kabana urwa voti bankabana ka urwa voti ujohiba voti shaka bana urwa voti ngofikare ndo angalia baniye kutungojoka urega hegazi za mfu shaka na uhunda ipande shoka baniye mbe wanazipanda jo wahunda waho ndo amwinilia wotu ndo wanazipandwa jo humheza bojo bande sari juwe situation yo yahe mipango yesa yaipanga ukaba ni yehe sarengezema kiesi ya he minji ya lazimani itretewe inde mana hesa ngozino bane sarengezema kiesi yahe ngamju bufanga sivano ngojo ziona wallahi sarengezema kiesi yahe ya paroni mdu Afrika uqsim billahi anabiyazo ngasina bese 2 semaines ya kabofa wala zalie katsa ndini yabo gabor jokoli la voti shahaina mrudo na akini ngelo yokana weika twanza resevoti na mwono wandu ya watu wao recours supreme ureseni razinupi gena majeshi ngena mapesa yabo ngarfanyo kampani basi ndone engasi pre ya unjila naziba neke harenge ezeda liluhiti au ngarumia oze mali zatu aufanya wanatiri kona fanya mbesa ndini ebanu azali honnêtement après tout ce qu'il a fait on doit l'attendre dans des élections, s'il s'agit des élections. Mais là, on est tous d'accord qu'il n'y aura pas des élections, puisqu'il est toujours président, il a nommé les membres de la Cour suprême, il a nommé les membres de la CENI, c'est lui qui dirige les chiens qui entrent dans nos villes pour tuer, pour torturer, pour voler. Tout cela, c'est eux qui les maîtrisent. Et c'est eux qui maîtrisent en droit, en tipi, et ma value. Gebaba nous, gelazimio rifanye wakomori gebideo wajue, na mjela mchagunu. Wandu ende bono wadaza walala le lota ilaika ulazimi ke aeroporo ila lelo ils en fait la 70 leo ba 70 izo kweli deception ya magena mjenge na mji endelea mwana mfedha mimi ho na zenda dingoni wangu
ikaya wo azale sa preparer ze voti za hezinu maana banu ngabombe ndo ajo hifanya banu na yoyo kweli banu Lukumani ngujo fanya mbindu ya boko deta ile manda yenjeze ngasi banu na izo kweli izo sinrabo Lukumani ngujo ifanya wajo fanya yeku ikeba fanya haku deta ya nrabo ili emanda yo jenjeze ze votizi yajika zao maana banambo saka ufikiri 2024 kena hunja mamjo sabonsi halafu banambo saka fikiri ila mahajana au ila mahamajana shesha silio banesa prepare ma kiesi ya hahe maana bana rabisa prepare kejajo kiri ikeba ne ma kiesi kaja prepare haina mwanadamu ulona akili ulono pezo mato ikao kaja sa gore mato ngujuo yokaya zali hesa prepare ma kiesi ukaya amjove haikoni amjove hama kiesi fulani haina bironge jo henda ma kiesi fulani mbeni amjove hafu mberu fulani haina abwesa prepare he eku zemwenje zifu wala walio hula deja wao waliwao maana deja na risabilani rabo walandu waliwao hena mndugu Joni Korali kume no ya libere ya maisha haende nasi mauda jarda kauhada bai vanu shason sipia karsin konyonzima sirilio kontru riloho dingoni wala wajikaza ukango hosoni rala muhara sanganya madena mnawamba ukaya rimili ritsaheri juwe ze famiza ho wanduwanu sirilo hunu owalo hula wandiso wanjili ya warambi yendoko fulana ta fulani si wahanju merlo fidi ya rife amadami minja haraya rlo fidi ya rife he haki ya hatu bana yude haki ya hatu harumaze voti zilira harumaze nsipia kabasi mala hubira voti za peu hamakomori mana nga harumaze sizabonze wo uraze voti hundu kuja hunda hima bavuni shati wizi na uravi na nrabo na izo ndezi jiriyo komori shakabati hata mbahaki wala kabati hata mbanrongo yokavanu zinuko elia auto ono kavanu zinuko elia shebwana waibahi aja rengensi ya hatu nabona na reshelensu tuka parona mbabie hindeniyo amarehemu taki hazamba gabo siku ya kana duskuru wala pale hazamba hamba ukaya kabati mwenga mifu wansi hamara rais wode uhezonsi wode usisonsi eka hata shela upara eka hata ani embendu ya handali ya itendeza hatoche shela uhunra yabona rambe yabobahi na izo kweli vanieye katuri fikiria siri loho dingoni mwahe au si watituwaha sha ya rabbi nafusi daye ne ahali ya hahe ne nafsa moya hahe wake haruma masterehi wake bahi ya do voyage maudu yende hunu o shawo yende hunu o bahi shaka turifikirio kavanu evanu owandu enamne koni juzi na warema enamne koni jana na warema zenrongozinu ngamsubuti koli ni himelewo ni paremaswa nendo mjini hunu hazina nazifanya nendo nafanya nuko hamalazim harbiba himetena na wandu wanimilie ani mimi nsujua enamna mimi njoka hambasha ngazi ntabishao wala tia hambwani ya intabisha osha tia hambwani hasababu indini dizenrongo izo tendongweka yaweka ulazimu rizilazizi hamadi namna wambao eka ngabomba wakati rifanye muunano wahenna mru ya kubali maana balasi hamada amifika ujifikirio kaya omwiso wahe mwanza shonga ola ngojoka nzuwani Henry dizirongo za kaubirahuna valesha ulilahi lana wena katiende hula rengo na hunu wala hamada ami sikati jehansi yokaya emauti yahe ngiyo nzuwani
shanja kahunduka bala wala do wa handa wa mimilia wa mrenga ha shughuli dai vatso hata mru ya parofanya manifestation yo kavanu no shahina usikwa joroha banu wendo ya rengwendo ha shughuli dai matari na tijindini no benda mo bati ari president wa Kamili ngondo bati na wakata jonda harumansi ya tendo bati na ufilme hina hadi abo na rambe bano atorifanya hamabano si wanankuru ratilwa bahanu wakati rjobuliwa wadu wakati nsohole joka usekula na mje mrondowe kamsa mrondo azenkunzi abona mrejei na minga mwambio kabo fahari o wandu wa mimilia ngwa jita na tena ngwa jita heina mria mimilia ya he action ya jiri nyangu ranzia loya wataleo ya tubuye mato ya oneza hunda yensi za hundo wana wa Komori owa Ulaya wa hafa owa viole wao owa rendo ngombi nensi tohelo usoni waridi wa mimilia ngwajojita na tena ngwajojita na tena ngwajojita mjito yokaya hena mndungu jodamba iba balati kaufanya nrende karnahu fangartoka na mongarto usiona ngabina mwanama ulo Tanzania hana biokaya ekaha voyage ngena wandu wa speciali do mohonze yeurwaze maleti za malizila ho haiho abo si wahanju merlo nankili yabo ndende wangala wagangi na mwambio ani abo wado wagangi do mahala wasilio na bo wagangi wako naka watu wa hura hana Mungu wao na mwambio wallah amina mahamira ruhan ngabo wandu waidi wamroshe yabatanga vya paruni para ngasina 4 ans yani para yanambia ukana ngabo mwalimu ulo karibu na iva tu Tananarivo ngabo wajawana bia ukana ngabo walimu walo Kampala yode mahali zemali ezinchi zaho walimu wazaliendao ngabo wao ya warenga yaja ya wahansi yao abo ngabo maulama ngabo makhatibu ngabo nduwao ngwa mrenga au mtedezo misirini hatu sha wanabasanga wakati wazitendwa kairi deni hupare shenda sobahu na barufu na bawandu jua mini ilana rejoice wabidiri fanye yatsulo ya pahe wahunda yaende ba kabati ndo wakati ndiyo abonga mjo upara rihadisi bariso kanzari benulie ritifanye jema chui yalo manga yao nawe namnezensi zendao no watu uono mwenje watu uone maji shato juru ambao uona baki yabo ishelewa siku njo kanzani bwa bie jerizi hadisi kisiri haina utamkana ukubali jazinu zilojiri haina usiku ritsodia haina usiku mijini ilwa direndo hatobia za kishenzi angalia ba ekarona na ngabozo hamba mana banu ngasara mwa public shanga bwezo hamba za shindani bien sûr karna uju obake wandu ashabu al-kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum huda amunge ala kulli hal kama fi plaisir intervention ya hoyinu au kawandu hamadani ekemdaza ematui ne malaba yalo hunu ya mdeme ya wale koti wanzo ado wawemba bizabie wajofikiri kabalango na haki shangela zimio wake wandu waonisukana bano nsohelo wandwani wanzo wadazewa bombe bizabie utofanya msafara ubiriti jinda hoba tanda hobu huzero hoya haho waswili bano watina hata mbabi yahahe ndongo yahahe yeye ngojordu subhanallah Pantiri ezalazimu wakati wa hamba ramba ezabakinge bidio rifanye zitendwa ala kulli hali jazakumullahu khairan haujibu waindo iniko mushilia baada shamsia sagafu na Zainab Ahmedi ngeno warabu ekemwa shila Qur'ani shamiti do ishilia yanu mazanga ya dungo ujabanu iyo ambo mnyanya na anza waliteze shet